Manatua lo'o maualuga pea le susulu o le lai lou soifua ma lo'u ola lo taufaitumu ai tusa i tatou le aga lelei tausi o lo tatou matai mafuai ona o tatou toe aulia ma le manuia o lenei aso o le manatu o le aso paia lenei o le aso sa paia lenei o le tatou alii i lo tatou nuu o Samoa le o vatu tatou taimi le toe titi ata le itula e 5 ia i matou lona toe charge ma le 2 i Samoa I mean toe charge tasi i Samoa sa lo le ta toe tita le 5 i tonu o New Zealand ia a o faasolosolo mai tula ma taimi o le tau fesuisui ai malo le folau manuia malo le soifua manuia sa mo po fe lava le tafa lenei lalolagi o lo e maua mai ai le tautua faifai pea lau sifoga le taeafo ou te faatalofa atu peia o masui o lenei tautua ma lenei aunaga ia matou te faatalofa atu sa mo ia te oe le atunu pele i ona tagata anuu i le gata i totonu o Samoa lava ia ma ona lau fanua ma ona lau eleele ia faapena fo'i ia le ta'ape atu ia ma saʻili manuia le tagata lava ia i tuluʻiga uma o lenei lalolagi ua lē fuatasi ia New Zealand o Australia o Amerika o Hawaii ia apiu ua tala atu itua ua agaʻi atu i totonu o le Middle East nisi o tupai agaʻi atu i Europa o Peretania ia ma nisi atu nuu o le lalolagi le gata i lea o loo mafai fo'i ona tala fa'auto o lana ʻaufaigaluega totofi so se tafa le gata o lana ua tele atu nuu e lē masani ai ona ua galulu e ai o tatou tagata e le gata o galuega fa'ampasa fa'akonesula ioe o atu nuu e leai ni tagata Samoa o lo'o i ai e afua ona agaʻi ai ia ona o le vafesoʻotaʻi o lo tatou atunuu o Samoa mana atu nuu tetele o le lalolagi pe o le mafuaga lenā e lai ona fa'asoasoa ma tufa o tatou tagata i lea vaega o le lalolagi ma lea vaega o le lalolagi ina ia faigofia na iai fesootaʻiga mau fala lenei avanoa ia faatalofa atu iā i latou o lo faapena ona tala fa'auto i so se tafa o lenei lalolagi e le gata o galuega fa'aleagaga galuega fa'alemalo mafuai ia lenei fo'i vaitau o le soifoga ma suiga ma ni suiga o matua pe o lea ua e li'i masani ai temi le amata mai e pe ua amata na o tatou tagata migrate o tatou tagata ia tunuu mamao le lalolagi ia ua tatau fo'i ona iai vaega o si'itiaga o tulaga fa'alemālō i lea mālō ma lea mālō mafuai ona fai nei me o konesula o ampasa ioe pei o i latou lenā e feagai ma mea o mataupu fa'avao mālō i totonu o lea mālō ma lea mālō ia pei o uiga na o nei mea o faiga mālō ma e lē mafaina na o ese ai lo tatou atunuu le o tatou fa'aigoaina lona gagana fa'aperetania the government of Samoa pei o ie auala atu ai o ie auala atu ai vafeso'ota'i ma fesoota'iga o mea nei o faiga mālō ma le lalolagi atoa ioe ia pei o le mea le tasi na mea tāua e lai ona ina'inā tagata lenei vaitau o me nei o faiga mālō ioe o le lautelega lava ma le fa'amoemoega o mo mea o fa'aululuga o atunu'u ma le lufilufia o le tamao'aiga o le atunuu ia o i latou la ia o ta'ua o le mālō o tagata o le mālō e tāua
e tau o tele nei mea pe au tat mene ale i una le nofo le lei isi fo isa fai mataitai o le malo le manofo le lei le mana le leia e mana le leia tele isi tala pe a mai a ia le tatu amatanga o tatu po kalame yo ele isi tatu tala i le vanga ia pe uma foi tatu fa filo ilo tatu mataisili wa o ia ma fola mea pe o tatu mataisili o tatu tamasili o tatu o tatu tupu sili mani noi ma fola mea e aula o tatu amata ia tia mo tatu no manu ia tia fengo fina malama tatu te tala no iai Loali I ua whaawhetai I lo sanga lo whamai Ua I lo atino ai I lo tau si pea mai O loa lo wha O loa e sili lava lea. O loa e sili lava lea. O lo pua ngā. O te sawai I lunga I lo whaamangalo mai Awa mi o se ua whai O loa O loa e sili lava lea. O loa e sili lava lea. Loali ia whaamama. Lo nei loto whai ngata Ia lo whai a te oe Alu lo whamai O lo wha O loa e sili lava lea. O loa e sili lava lea. I oe lo mātua e moni. O loa lofa ua sili lava lea. Whawhitai I lea lofa, whawhitai I lea ngalelei. A fuai ono mātua o lia mai o le nei aso. Ma vai atu le aso na nafi, ma le nei vai aso ua whaasolo ina mau atu. Iai nisi tu o lalangi I le urua I aso le nei vai aso saa. O mātua iai le ua iai le nei tu langi I le whatau alunga. O le nei vai aso saa. Whawhitai I lau taitainga o lau leonga I lo mātua ola. Whawhitai ua I o nei vai aso. Whi au mga luenga. Whanau. Tu ua onga le whanau nisi vaenga o le nei atunu o Amerika. Uma whaau unga anisi. Ia. Au whasolo atu ina malo loa onga mo le toru masina. O se teimi umi. O le tatalo. Ia. Anga de lei oero mātu tama I whanau iti ma whanau aonga. Ano whangia. Ne ta ape ai o lo atunu sa mo I so se tafo le nei lano langi. So se tangata. O launa na whai. Ia. Pe fu na e whamanuia.
manuia i taʻitaʻi o lo matou atunuu o Samoa i sasaʻe ma Samoa i sisifo taʻitaʻi o ekalesia taʻitaʻi foʻi o lenei atunuu o loo matou o aumauma nonofo ai e faamanuia le gata i Amerika nei ae so se atunuu o loo nopiaʻi ai o matou tagata faamanuia Samoa taape so se vaega o lenei lalolagi mai alofagia faamafanafana ia i latou iai le valaau paia lago mau atu nisi o tinā tasi o tinā o lenei matagaluega faamafanafanaina lau auauna ia elisaia ma le nofoalo ia e mase foʻi le pulega ma le matagaluega o matou tagata le alii ia o maia lo ou taimi lelei ou taimi avanoa mo i matou uma faamagalo i matou i mea o matou sesē ma faametonu ai i lou suafa iesu matou o le valaau amene ia na tule ua te ai langi ia le tatou faapolo ma le faasangi o le faafetai o le faamanu ma le faanetaga faafetai i le atua ia o pesena e tatou pepese ai o lou alofa ua sili lava lea o le pese afua mai ona upu ma le vaaiga a i latou fatupese ma i latou e afua mai totonu o le pese o le tusi a Paulo i le ekalesia i Kalatia i le faapeoni o le ai totonu o le tusi fasina pese le ai totonu ia te vaai ai o na lo iai ia tusi manai upu na lo faapea i luga o lē na alofa mai iā teʻu o lē na alofa mai iā teʻu o le la fai mai o le Kalatia lua a o lona foi upu e lusfulu lata i le faaiʻuga lua suma tasi foi upu o le mataupu lea a o lona foi upu e lusfu le la faapea na faitauina atu ua faasataroina faatasi i maua ma keriso o te lē toe ola a'u a o keriso o lo ola i totonu iā teʻu o le ola foʻi ou te ola ai nei i le tino ou te ola ai lava i le faatuatua i le alo o le atua o lē na alofa mai iā teʻu ma foaʻina mai o ia e ia mo a'u le la ia le pese lea le fai mai upu le pese le tatou pese ai lo ali'i ua faafetai i lo sanga lofa mai ua iloa tino ai i lo tausipe ioe ona tali loa lea o lou alofa o sili lava lea o le manatu o le fasioi upu lea tasi nei upu pei agagana ai se tagata pei o ema te vaai atua e pei e le taulesao ua lē toe ola a'u a o iesu ua ola i totonu iā teʻu a o le tau'alaga a le tagata ua moni le mea o le liliuina ua le o toe ola o le tagata ua iai lona talitonu e fuli le tua your turn tua e fuli le tua ia na mionga o winga agasala lea leni tatou faapea o le salamo is the only way to the eternal life ioe o lea foʻi o le salamo e afu tasi la le afuaga ioe fai mai le tamalo o Paulo ua lē toe ola a'u a o iesu ua ola i totonu iā teʻu pena fai atu e faale fai atu nei iā te outou ua lē toe ola a'u tui le epa ua lē toe ola a o iesu ua ola
ia tu te tari e asia elang o upu nei eleni o upu e o i o e ua tau le pau rivi le roloto le monio le alofa o lea o le tangata le uta ua fai upu le lusfulu lea o te tala no tuai fa pe mailo na fai tauina ua fasa tauloina fa tasi ima ua mkiriso o te leto e ola au ke riso o ola i tutonu na ia ase sina va ia tu tau fa tasi mai paulo ma Yesu lungo le sata no fetu fela i o fainga o tala ma faufaunga e fa matala ia i tātou le loloto o le tangata ua fuli tua e ngatala na fuli tua a o lona that was his calling o lona wala awina ia e sa e tau faatasi ma Yesu le sa tau ai le o le faapeo tatou vai atu tu i mai lima o Paulo pau tangata lena i te lane o parapa ma pango tātou tau te le vai atu tau pe mise Paulo e o tafo Yesu le ai a o upu e faamatala e le apostolo se taimi tātou tala nole i le chapter ma le tamawhai o le tamalo Paulo e whaamatala lon tamali anga whaapostolo. E tamawhai tamalo e pui le tala le i le vaenga lea. Vaenga le tusi le momu. E whaitau ai med momu e tau sufa limanga i whaasosoro tu ilano. E matele le tala noa le tamalo i oi. Aua le mapo tu la fono i tatu. Tanga o i lena o tuai o malanga polo pa napa o lato i o to tolu lato le la e pio le utita no le foi upuale momu le o lo fa pe mai foi momu o fa sa toroina fa tasi ma o mkiriso o te le to yola a ke riso o ola i to tonu ia cha le ola foi o te ola i nei i le tino o te ola i lava i la le whatuatua, i le alo o le atua. O le na lofa mai i a tiau, ma fua ina mai o ia e ia moa. Le la i pesene na tatu pesene. Loa li i ua fa, o le whawhetai, o le anganga whawhetai. Ana iaia sisi upu i lunga tu, o le ngoa whawhetai. Te loe saufu i pesele. Io. A o le mele pi e manei e le tatu vavai. O le ngata na whai maile li o whasatauro whatasi ina ila ua mai Yesu. A leo whai maile o toi ola i au Yesu. Ua ola i tutonu i ate. Sila wila i tatu. Deep. Loloto. A o le winga na me funa na le tatu ta ua o aso ia. Leo te mana tua tasile mata upu masani ana usili ia o ngare matu o ngā sama o ngā whiwhi au. Mo i alo tala i pere lola whaafong. O le mta usisili. Tasile a o le tisi. O le whamtalanga la pi tasile tamai tusi wha malo fo ila le mta usisili. E masani ala na i le fisili whape o le ale salamo. Le ala u te tau manatua ia. Nea o te tau manatua ia se vaenga o le tali o le fisili na. Whapeo na te tau manatua. Ia na fona ia o te tau manatua tali o le fisili nga. Pino whai atu paule o le mata upu tele no u avea i matu vasenga ia o ngā susama a o ngā whiwhi au. A matu laiti. Tele pepelo a tunu wharu meni chanu atu. O mele tau mta apsisili. Io e. A le lava na tau manatua le upu lea. O le fisili. Whai mele fisili. O le ale salamo. O le tali o le salamo. O le whaanoa noa lo loto lea. I a mionga. Ia ma tatou wanga. Am tatou wanga sala. O mea tu sea i tatou.
Tātou te whaanoa noa lo loto pe tai u tātou tupu e am tātou whape mai. O le salamu, o lou fulitua, toi fulitua, U-turn, ia tātou anga sala o winga mamionga na tātou whaia. Pawalo le whaitutoa. Pawalo le whaitutoa e whasau inai tātou. O le mera na le peseta ma le peseta. Lo wari I ua whaawhetai, I lo sanga lo whamai, ua I loa tino ai, I lo tau si pea mai. Whai mai lor leo pau. Ua whaasta tauroina whaatasi. Au whai atu ne ia te autou le talana, tu te lo autou. Ua whaasta tauroina, tu te tali e. Ioi. Ia whai machine ko e pepelo kele sore. Na, asia, langa ele whai ngofia na whaatino mea ia. Le aia sisi o tatu wa ia tu o whaasa tauro whaatasi me se Paulo ma se Yesu. A o winga o le tala. Whainga tā o na o tatu whaatino ina le sāwalinga o le ola. Aisia, ele ngata ina whaasa tauro whaatasi ma Yesu. Ai whai maila le li o Paulo. O le toe ola. A o Yesu o lo ola I tutonu ia te au tsale. Io te po ni me o whapea. Ane foi lele ngata lan fai mai o lepi fasino lana wa ai fa mata o le nganga. Ua o le tue ola I la le nganga. A o Yesu ola iatia. Ane fai le ngata foi na fai mai. A o le ola foi o ola ai I le temine. This life. E sem kaukia. A o le ola foi o ola ai I le temine nei. E fai mai alka malo Paulo. Ioe. O te ola ai lava I le whaatuatua. Nan me ta ur whaatuatua. Wa tasine upu na whai mai ai a tatu Yesu tatu raiti. Ia o ngā sā, a o ngā whiwhiau. O lea whaatuatua, ia langa atu. O lea salamo, o salamo o whanau no loto le mai. Lea whaatuatua, whamoe lea I mea le vai. Ioe. Tatu ko poto I e taurangi. Ai oki loro whaatuatua. Lea la fe mitpur, o lo wola whareanganga, o le toi ola Yesu tutonu ia tia. O le toi ola a o Yesu wa ola I tutonu ia tia. A o le vainga nai le whaiupu. A le vainga lau tele le chapter a tole. Tam whaile o Paulo e defend. Tam whaile o Paulo e whaamatala lona tamari anga wha apostolo. Lale wingo na upu apostolo. Au na. Lona le purity o le tala, le lei, ia Yesu, the gospel, the purity of the gospel. Tatu tilo na ia I tusa o leo wana fina wina le whaolatanga. Leo o fina wina I e Paulo le whaolatanga through faith. Ni mta upula utano atu ai. Leo le tano atu I le whai upu lusfu. Le utano atu general. I le mta upu atoa. Kalatia e lua. Fina wina e le sunga ia Paulo. Tarano ina fina wina e Paulo. Ia le meo le mama. Ia le meka on mama. Lale me te on mama. Purity. Tasi lea upu longa I tutonu o le tangata o le atua. Purity. Fina wina le atua le me le Paulo le purity. Le mama sili ese lea o le tala le lei ia Yesu. Purity comes from the word pure. Mea manino, mea mautinoa. Lela ua whai mai a ngai melo I vanga lea.
Ole pe ole ua ai pauloma tilo ile mea ole whiangai o tulafono. Ioe. Ile tautulia ina o tātou tausin tulafono. O iwhara leo sof mai tonu tamwhao peritomeina. Tu watu le whai tautua e au an whapea mai pauro so le. So ia tau te mapo tulafono. Aua. So ia tu te mapo tulafono. Ioe. Na tō mai nei whapea a ele peritomeina. Nang o leisi le tō tonu lea mai ima mapau. O isi a tangata o tasi o lato. It's a Gentile. E whinau fu la isi tangata. A le perikomenga la lau kamanga. Whawhewhea kurafo. Me poro le ai. E le o le peritomenga o le tino. E le o le kipi o pa o kako le mea tulimata. Ioe. O le tipi pa o le loto. Pelitome le nganga, pelitome le mafaufau, pelitome le loto, pelitome a fatu le loto lo winga fa singo refer le mafaufau. Ioe, pelitome me nga, ai le pelitome ingo le pa o kingo kako. Tor ka ua nga, o tatu tilo lau telenga na ile tatu fe au lau tele ina ia mafai ona o pe o la toni Tito mapanapa. Or toru na so one of them le os di tangata or le on tangata nu ole ale ta or tangata Gentile le ale ta u fasa mo le Gentile. Tangata nu ese tangata nu ese. Jo le la fai ta u fo ya jo ma fa. O tatu tio mai tatu mapo tulafon. Tatu mapo lotu. Tatu mapo ama. Ile sao si sinya na lotu. Ile sao si singi doctrines asana lotu. No. It's not about doctrine. Ile sao ilo tatu, if we know everything about God, ilo le mena, but we need to know God. Nela winga natala. Lei ono tatu loa e winga la miles through faith. Io tatu manino mo tatu malama. Ile o si tatu mapo lotu, mapo tulafono, mapo tau te se malama. Tau te se malama. O se le sasi tangata tatou ele ai sisi mena le fatu tala le sisi tatou e amiotonu a ole maliu maltoetu Yesu. That's the only way ta u amiotonu e ta u amiotonu ina tatou e le sisi tatou e maua le amiotonu ale tu yo ai fifiau le nga isia le lava tatu te vava ai o le mole meo le anga sala o le tangata. E le tulia ina ia tatu whaatino ina. Whai mai le tala Yesu. Whai mai le tula fono a Mose. Aua e te ngaoi. Whai mai le tula fono a Mose. I le whenga tuai. Aua e te murilua. Ai o te whai atu. O le taimia e te mana o ai le awa le si. Lono vinga. Upgrade a Yesu i le tula fono. Upgrade i le mafaufau. O le taimi e tō sina i le mafaufau woki le mea kaku. E waila le tau o le mele. O le atua, God is God of chances. O le atua o awanoa. La whamauningo natal. Ana whapea e te anga sala loma o anga sala ma e oti. E le esia wanoa e maia. O le se lalo langi. Le aima se o kaku koiola. Ioi. Esa. Langa foi o tatu e anga sala o tatu loto, o tatu mafaufau. Mena lena na pana, tau ngā pangapa mea le tua i le loto ma le anganga o tangata. Langa o le loto e tau te o tatu mafaufaunga. E pō i fore aso. Fianga anga sala i o kaku mafaufaunga.
Menga na lei la wale tiro. That's the reason why Jesus afio mai na afio mai sulala. That's why he came to the world. Esa, leisi si o tatu e leisi tangata ola e anga waa na te tongi o laina I tatu I a tatu se masa. Not even you, me, myself, or any whaifi out, or any ecclesia. Sisi. Le ai masisi e anga waa e tongi o laina le tangata angasa. Saulo la Yesu le a fuala ila. E leisi si o tatu e whentau sia tu la fono se fuku le tu. Ana se fuku, only 10 commandments. Nobody. No one. Io. Yeah. Uma tatu whamalosi o Yesu. Tatu wanga iai le tāua. Moso tini. Pese tōru se lau fisifu. Lo wali I ua whaawhetai. I lo sanga lo whamai. Ua I loa tino ai. I lo tau si pe ama. I olo alofa. Olo alofa. Olo alofa e sili. Yeah. Isi si alofa. Lea. Lea alofa sili alea. Ia, manuia tatu por kalami o nia fiafi. Tatu tala noa fo I tala noanga I mta masani. Io e tatu te ele upuna o tua lunga o la por kalame fai mai ta io le ta pipi ma le ta pipi ma la tu saporas ma la tu le tio ua ngau le malo o Samoa. Ua ngau le malo o Samoa ma ua aita lafu Samoa. Ona o le porkalame ia poloketi milion. Pei e faa autu le nā di mata upu tala noina o le ni yaso. Sa I mai la. Nei pese io te pese tuai. A moso ava noa. O le tāua I o whale a onga I tonu o mta upo pese ia. Le ngai ngata ene vai upo pese. A o lunga atu, not the footnote, o lunga atu o pese ia. O lu whamatala mai ei, tala o tuspa ia, whamatala mai vaenga o tuspa ia. E a fua I ma fufongo I la tona tusia pese ia. So ele ni pese fo I na tusi mai lungo le mafau matahala o tangata. Le ai na tusi mai tonu o fionga le atua. Mena e tūlanga ese ia pese nei. Yo ele pirtelo pese ia tatu te whaalongo pese to inga fau io mai nei. E fatu mai lava I lungo o mafau ata mai o le au kiusiano. Pese ia. Ne ia mata o sisili o pese nei. Te tele I mata o sisili o pese I le ngangana. O lo tusi ai, o le kalama o le ngangana, io mena o te anauina ai lau whaafonga anga a maua sau teimi, whaonga tusi pese lea. Tau,
ele tulia foi na lotu le fakasa e yelo tatonu o tele foi na lotu ai foi na lotu sa mo foi fo tele le to foi la tuti fa ngaina pese ia asia leanga o mata upu sil fatus pa ia le tu tonu pese mena le no fifia o ia mena le no fifia le fa pia o nio wa manatu le te no foi ma fai tau tu tuspa le ai o le fa sino ala e fa sino ma te tonu i yo no walu le ai o tilo ma fai tau ia ma fai esina foi ta mai research le titi i le ota ma le va ai ale tustala ia man mafua anga ale tuspese na mafua o na ia fa nga ina ia manatu au tustala o lono winga o le tala the songwriter look at the author, at the tusitala. So o tangata tusipese, ma tangata tusitala, lea ua, lepe ua merch, lea si whaupunga, lepe ua whetau i mawhauwhaunga. Whaau ngā e tangata tusipese, mawhauwhaunga o tusitala. Lea tusitala. E tusitala o le salamo, e tusitala o tala ia kartia, o Paulo, o Luka, o Mataio, Mareko, pio tangata tusitala o Ioane, e tu o le whenga tuai i Ezekielu, o Tabita, o pio tangata na leta tu tita o tangata tusitala, tatu o i tala e wha, ke nese e soto Levitiko numero te nome, ke nese e soto Levitiko numero te nome 5, tusi leo tatu ta o tusi o tu la fono. Io po tusi o Torah, io le tatu te peitawina o tusi a Mose. Even though we didn't even see anything that Moses no fomelungo se lau ma tatu watu tusi me io but o tatu talia ina le sau o Mose tusi tala le fuafuanga o Mose fato aso i fua mai i le teimio ai kupito ma fato i foi o le unique le na o le va ai fa le atua nei mea o mele i le tatu tala noina ai tango ni te va ai fa le tusi pa ia ma va ai i vesinga o lo vesi ai le lalolangi ma vesi ai le ta ia le atu o pei va ai nei le atu nura Iran le ai le mea le ai o Iran o Iraq pei o nuna tusi pa ia o le vaitemi o ai foi le tatu vai pi o le tatu ta o fili o tangata o le tua ai elon tau o tangata ia whamania i le tua tangata Iran ia po tangata ia le sa ia le o King Cyrus King Kuresa ia ele ngata la ina whamanuia i le tua whamanuia le tua ona ele o i le puna o le suau le lei crude oil i nu alapi e whamanuia ina i le tua mele la tatu vai e mo i e me alapi ma Iran ai whapene uma e mata o le lalangi pena foi Amerika ioi au le manuia la o nuia e whamanuia i le tua i le suau oio le meta o le suau u e le i whaamamaina crude oio lono winga e pala i nune nang foi o le crude oil e sa o mo poko i pala not even ele i refininga ele i whaamamaina o lono winga e mai o le pala ele lono winga o ia tunu e pala i suau tiro manino ia
o lau ele o le suau ele se me fu le fa pe puna e suau e pala e ele a ile o le latu ele it's oil crude oil yo ile mawala ile Israel manuia ia e ala no tau taltalat na mea ia o le tāua i o le tātou mātamata i ma le tātou ma le concern e lalani pe a fu te tele o le whamalosi a le tātou pokalami ele te tau na popole le tātou atu ele te tau na whai ma concern a Samoa le mo le meo le vai mai fu le taua lea o le taua ia ua fia afe tausanga eisea o le mori mauola le me tau o le atua e te tonu ila langi. A le ai taua lea. Whingta fu ina maua a sila le ili. Tau te li whana nau mai. Wa haru le taua lea. A fuala i a tea urela wana sulima. Before I was born, wa leva na haru le taua lea. Leva. Way before I was born. Ma oe fo ile te whafong, more than 100, 200, or even 1,000 years. Ioe. Ai popolo e fto e whanau anafi. O le tuso o le fe au le mai e tau i ela au fe au i mele ua ngau Samoa. E le tau fono tuale vanga le o le message. Ioe. Lena le why all of a sudden tatu mai fai mai o le tau tā o le sua u malea. Vai fai tatu. Tasi na me a le leila fai tau tuspa ia ma e va ai tu toa iai. Ma fai sina usa ilinga. Na ilo la ia lea. O mea taipi o mea te pio mei e whape mai ua tue fia tau tanga o tue a o mai ioe. Le tele in se wha se inai telo tangata ma whai mai. Mea ua lata mai, ua lata mai. A e tango te tiro le mele, ua lata mai le iunga, ua lata mai. E le o le lata, it's not about hours, not about days. It's about you and me. E le o whamatala mai, ia lau lewa ai whamatala sisili ia. Ioe. E le o le mai o le woni le alaina ve vesi tangata o mai le kale sia fai mai ua lata mai e si tianga ua lata mai e le o le nala wa ai o le va ai er tangata fatutua. It's not about days, time, hours, man e le o le taimi man o le mea o lo fa manatu mai o oe wow ea te pena. That's o ta wana a tato wolo tuturi lon mele ua lata mai le taimi le se mea ka ua iloa ka kele ilo se kaimi ka kele iloa a po a foi whaalinga o whai mai ua sau leonge ua sau wha mai ua sau lea na tiro le itua le lalani fia ni wha mai ua mai fia ni onge ua mai e le o le aunga le nā o le whiau lea e le o le whiau o le onge fa mai ma fa ilonga o le fai metu spai o le fe au o oe mau o le tangata a o foi lan tatu fisili ia Samoa o ai e fa mua e Samoa o tupe o fale mai o i le ai o le fa mua Samoa o le a o le tangata o pena uma le melea tau te vevesi fu le tau o le sua uma le a pole fuga kau sau fia kau sanga mai awane ne eu touloa the lifestyle that where we are right now and moving up and moving forward and moving up o le tau o le soifuanga esia langa o le whaatupu te leina o le silafia maliloa o le whaatupu te leina o loa martamao ainga o le minoi foi na iluma ele ma faina tupu iluma so fonga maleola ai foi ai solo muli tau so fonga tatu e fa valea
o fain tu sailinga tu lolo tan pena foi la limela i le taua le tu te vevesieni na o tunu alapi o lo latou land e land i le suau faamanuiaga na le atua tagata ia o Israel e lē maua Israel faamanuiaga lea io a o le me maua Israel o ona ele e tamao aiga i mea taufatoaga po le a le laulau le laulau toafa le laulau toafa o le ele fai mai le tala e totō atua le apu wola lau siusi e totō atua le ale mele o faatasima le mele o le faatuatua o le tagata o le nu'u o le atu ioe te fiu totō se la'au le desert i le toafa e fai mai upu o le faamanuiaina lea o le nu'u o le atua Israel o lona lau ele e ola ai so se mea pe toafa pe ngawa po lea o le agriculture i e number 1 le laulangi Israel ioe toe faamanuiaina nu a lapi le suau e faamanuiaina ele ioe o Israel i mea tau faatoaga i mea tau mea ai so o le ala e paleni le equation i mele ioe e afua ai ona e te tau fo ina tala tu mai ia Iran ma koe i le laulangi a fai ua faamanuiaina i latou o lea faasoa le tamaoaiga o le ala tamaoaiga o le soa leanga o le tatou vaai lea faasamoa i le uiga o le upu manuia o mea o manu o le atua ua i ele o tagata nei faasafua o le vaaiga Amerika e vaai i totonu o nuu ia no iai e pena fai atu Amerika foi they have their own oil Amerika ioe ai ele e ata mamai foi le nei atu nu latou e vaai i faapena e au mai ale winga na tar ato e fentu sa ilinga va pe tu na te le fentu sa ni me te tala no tu o tu nu arapi e fa manuiaina io e le fa pe fure le puna e swa a lona lau ele il swa o no winga ele na ta ia le latu lau ele e fa mama e refine ye mo wai mo meio refineries e refine ai le crude oil po toi ele io ai le fa pese sua fo le punga e puna ele lau ele ai e eli le meo le palpala o le po toi palpala that's a crude oil na le no pese o tu le crude oil le e fua lona tau o le paelo ele fua ina ni taua ele fua ina ni taua e ala na pe fua le lalolangi o le feoa ia vaa io le penta tu tar no mele le tano tu o le tau o le suau i le lalolangi ele fua ina le taua e ai te tonu e tala le wa e te mi toi mau e foi taua le inta tu vai fula ia le wa e farte mi tu sape fe taua le e te tu farongo tu sa mo pa ur tau suau Mera o fact o le pa urta urtua u Samoa. Compare ia tunu o Pasifika. O Samoa si tunu pito pa urta urtua u ia i le Pasifika. Io. Ai ala lana fua fa pena Samoa. Ona o le freight o le feo inga o va ane ma le tau urtua u. O sua u feo i va. Ele mfendo feo le va i si solar system. Feo i sua. Va lele same thing. Io e tusa lava po le feo i va ia o le taimi e pa ua le paelo le crude oil e pa uarta ursua io le leile tatu tata no me e fai me fale onga io ia tatu umana le no la happy pisi sa mo fai mai e ala na maurunga ta ursua e pa wan mele maurunga ta ursua u sa mo malalangi o le fa o popo i ai e atunu o tau
o a fo'i o freight o vaai e fe'ave ia mei. A o le original lava le mea latu le tau, e latu e whaitau atu i lungo o le mea tau o le crude oil barrel, paelo o le crude oil. Ia, o le na, e tā ua le tātou tilo le i mena, nani o tātou whaitau ina ai le tātou whai mai ua taungatā le soifuanga ma le, no pai mai no la ia i le mea le whai mai ia le tio ia la tu te langolango ina ia le a foi. Ia le ta pipi. Ua ngau Samoa. Ioe. Ua ngau Samoa ma ua aita lafu le malo o Samoa. Talu ai. Ia vaenga ia o le ploketi miliona. Lea ua ta ua ni o fono whaavai. I le mwhain tātou tu whawina tangata ni e o ma lātou tala inga se. I le mwhain tātou i le lau tala noa pia uia i le mele o te iloa. E fua i ai i le o mai o tangata ni ma whai mai ua ngau. Ma aita lafu Samoa. O le fesili. E iai ni whaamaninga mau sali ua au mai ai tutonu o le malo ua au taulo ai e moni ua ngau ma i talafu Samoa. Pe ai le e peisi au tūtala i le tusi fu le overdraft le na whai. O ina le fua i au tūtala. Wan sa fu le seri le mai Australia au mai lan lipoti. O le lipoti e whape mai o le ua i toru masina o le whaitaunga o le lipoti o le statistics. Paanga o whainu mera. Ioe, matau lia fu i o lau tene o mawhanua whainga luenga tu tonu o le mele, New Zealand. Le se sengo New Zealand ma Samoa. A tonu o laita pena mai e ia mawhanua i le lipoti le ua mai e le li le mai Australia. Le ufa pe mai e ua fia. Tortu mat familiona. Ua maulalo ai le tupe ua ngau ai le malo Samoa i le ua toru masina o kuata. Januari, Februari, mati. Tortu mat familiona le tupe ua ngau ai le malo Samoa. Intango le litu a lunga I hardly see. I couldn't see it. Le manino la ba ai ni i le ba ai atu. So paula le mea lea u te tara noe tui fu lea uso malana o le taimini nei. So se tangata e pe fu ila le uso le ya tama o le ele. Ai fu I findings al tama ale ele. Tama o le ele. Make sense ana sailinga. But to me, I do respect sailinga tamole ele, but I need more. I need more if ia mausali ia mautinoa if apena or findings la tamole it more makes sense. What at tilo atu o la tele sa wai male seal ale malo sa wai male o mea ala uri ia le ka ke le no pe fai lagi fainga fai matang fie similar ite vai lengi le da head lengi me o mai e mai fancy ele lang fa manginga o mea des le ai se fa manginga o mea o le o lo fa leanga I tata nei le malo io toru su fu mar familiona le o pepe se tata nei o tele lope fa fena la tu o mea ia la tu tala ia mai tonu o fa mamongo o fuenu mera fa mamau le atu io e più no vai atu o tele fa maunia ma o tele te tonuina ia e le ia se sengol mele ma le tusi foi le lenta tu vai atu o poloka mai le ngo tele lopo la mena poloka o mele manino o le signature
o le saini a le li minista. But o le wording o le tusi, le pita te tau whaitau atu, te tau manino atu ai. Ile o iese mawhauwhanga o le malo, fo le a mea o le tusi se laupa sene o le malo e responsible le toe tōngina o le talafre. O le afu, o le wat, pili ta use e talafu. E pili la utau whaitau atu le tusi, ele o manino mai e leo papea mai le malo, a mea o le malo responsible mo le tōngina o le overdraft. Toi anga I pēla utana, ele o iaise tala Samoa mo lo tō silfia. Ele eise mea ua wha mautinoa. A mea ua paule mele tatu telo, e silia ma le tasi tesi ma le valu biliona, le tupe whaanganga a le atunu. Ia po le vaenga fo le le foreign reserve. 1.8 billion. O le memotino na. Tasi tesi ma le valu biliona. Tasi tesi ma le fa biliona available fund ale nupi fa. That's a sure money. Memotino mena. Yoi. 600 millions. Le ACC po le accidental ACC at tatu mo meo fala lave tupu fa fose. Ono se lau miliona. Ia male remittance o le ufa ala o fa solo tulunga miliona. Io. Le lava la ka kilo. O fele me o mai tangata ni male latu tala ua ngau le atu. No fa manino tona na fi le mafu anga la ina malama le me o overdraft. O le timing, o le timing nga ngoi mai le treasury ia po male MOF, Ministry of Finance. E fa mautinoa tupe tonu tupe fono fa vai. Ele o mana tua foi. Tatou vevesi foi le tupe ai foi fasale le anga lua. Leana mana tua foi le na fatatali mai malo ia fasale le anga ile matu tu malo. Le ile o fai tu te mai e fese fatu senga. O le mana o le malo o mai o ineye o mai tatou sengi e ipe pa sta sengi. Ile mana o mini tala. Ile o fai ku malo ku ke mai ame ku ke mai fingi kala. E mai lang o I li falo malo se ile sa ngiangi pe pai o petesa. Ngalen ku por ves. Yo e. Na o fuli lo le tu lepa. Fuli la tu, ma fai mai fia tangata par mia. Fai mai fia sili par mia. Fai mai o control le par mia. Fai mai o fia pule fa o fia pule le par mia yo e. O pular pa de mia ale aveale le tu pele tu malo le avea ale fatu le foi e le tu alalo se o tono mai I tatu tala no o tono talo sanga le yo ale na fai atu le tala le malo le par mia male capita e foi la e tu malo o so le pule a uma toe foi mai o nei fai imta o potato ele o lalo le ulu ele o lalo le niu ele o lalo le koko po fea po luma fea fai ai o I fai ai I ngā o I ta saini ai pe patato lena ba ai umar tatou atu lena mori mawina umar tatou atu nu na tau nu atu loa e tau fai atu le launga e taofi e tau fai atu le fato e senga e taofi sulu ia le pelu le fa moenga tu sira tatou sa ale langa atu le epa malana vaenga fa me ufia pule le pania ale manino malama le na uma foi le ada o foi fa me ofer coupe ale na fai atu le malo wa uma le matou temi ale o le temi le treasury ma le MOF Ministry of Finance la to temi la o tala le malo le
o fa tu malo ia tu pe le tu malo le fa fo tu pe ai le fa pe fa tu le malo le treasury ia profisa tu pe fa ni me fa ia tu a velo tu pe le e tai pe ia le tu me foi le sa fata e esse le pitola au le malo esse pitola au office ele pu lea fa malo si le malo nga luenga patino ale office tupe por le treasury ia foi la to process fa pena foi le ministry of finance por le MAF esa ia wala na vevesi la le tupe ai foi a matou se vai wa na mo le te maunga i se leo na mo le te tau tala si sengu tulunga ia wala ia na fetu foi la ia so ia tatu te fatupu o toa ia fatupu ale vevesi a samo o auto por kalame ia o feu leo la ku ke eu ku pese ko me feme wanga o mai kala funa tu a fa ia tu le overdraft o le me o le fa ma ite mai tu malo ona o tua ia tu tu a leo o fa ia si un sai mesi tu a verità tu link le fa mole ia si try mai le link nga mo fanua wa vatu si tau e tau iwa la ta whaalongo ia la tau. To teacher every day. To teacher nearly every day, same topic, same subject. E tala noa i ni tangata. O le ai ao e tala noa i nisi mea. Ai pe ale tuli ale overdraft. Tuli mai ia ioe. Le taalo, i se vai ka alolo ko iki kausanga karunga uma. Ale ai pe pese i ka alolo. Ioe. Ia. Ia ua. Ia, soifua manuia. Ma whanua ma lore folau manuia. O te manatu o le asopa ia ni o le atua ia te utou. Ia pe sa anga i le sauninga. Pele ai ia ai te tonu. O na ua uma, o na ua whasolo i na whaito o nai. O utou i na i Amerika. O i New Zealand. Ia. O matou le tau penatu. Anyway, o nei o le so o le sapati a le asfitu. Au tu na ia. Ia e mai lau o le fo. Sau no ia e whawhiro i mai le tatu atu. Ma nei la i o nei sa. Ma whalwal. Whaftai tula epa. Ia ma lole. Folau. Ia whatalo whatu le mamalu o tātou pa anga masani. O tātou fans o e o lo langolango inga le au nanga le lupe whanele. Whatalofa foi, ia o peo ne e sau noa tula epa, o le asal ne o le asapa ia o le atua ia mātou New Zealand, Australia,
whapea Samoa. Ia whamalulu atu, o whai o leo o lo whasa tulo, ia o te lotu online, wa ia whai ngā lotu al matou e ka le sia al mangoto, e whai online. Ia lela sa mafuta atu e ne tai au, ona ua whai sina vai tan mai fo ia totono o le ainga sa whia ngai la so nafi. Ia pe na mea masani, ia o tātou ainga sa le vi, nisio i lātou e li amatalia o lātou sauninga pa ia le ne yaso, ia malo whai o le whaiva. Nisi ia wa umamaya lātou sauninga, ia malo whatalo whalo ia tuai te mam tina mātutua o le ainga sa le vi. Tina ta mātutua i te tono mo tanga singasi, te tono mo ta malawa i ainga, whapele a aio tangata mātutua. Malo so i fua malo langi mā. Ia male loa le toa telo o tātou lau telo le tātou atunu lo maua mai le au nanga le lupu whaadeli i nei tula so se tulu inga laulangi ia malo so i fua maua. Malo whaftai lea ua e whapai mai i lo tātunu ia e fuitartonunga ia tā se e lua ai le nā ia le fuisa au a matamea ia ma tartonu lava matoi le upu e ave o tātou atunu. Ma whanua ta tele i anga i tele i tero tamtau. Wa mai le matau puna e vesi mai tō tūlang. I le visa fo lea e tai ai ia le fionga ia anai. O leo te vai atu pe i oe mai Samoa mai i oe ina fo i le fui le langulango ina e isi pale mia se vanga ai la au le malito. Ale fo ngā tu te vavai atu tangata e pipi i se li fo ima la se tulango i o tūna. Moni saunanga tula epa le opo le si la fia le mamalu le atunu. Sauno manino la vasa interview sa mo le fionga ia anai afa anai. Sauno manino le fionga ia anai. I pale mia watua na ia tunei mawai atu ia tula epa. Ia le na le ngana fo ile sa fa ingoa. A sasa whatuloa sa moa le a tātou wole ana whawhaingofie e whawhaingofie ai a tātou upu matala. I teini le ana tau mawhai ele singi mai si mea e na te ena tula epa mawhape mai aso unga tau o atu lawa e sasa ngaso whangua o pe aso na sasa lawa. Ia lea la o mai fo ila le whainga maloa a fia me. Ia o tūlanga fo nā sa ona ia te ena ia le tātou siksingi lea la na le fionga lea na sauno manino anai pau leo le pale mia i paia inga i o tua na ia tunei sa ia lango ina le talo sanga mai i le malo ma le atunu. Ia pe ko ila ana saunoa o te whaamo ia la le fionga ia anai wa o te manatua le tae au leo le tau la sto nai o le sa fai ai lea fo le awal feilo inga ma le whainga malanga le nau mai nei a mātou ni sile mako kope dina sa mātou iai. Le la sa talo sanga o le talo sanga na ta atia mai e le fionga ia pole ai semi tu sa o se pe mawhai e le fionga ale tamaitai pale mia malana whainga malo le wai nei ona o le iai le feilo inga o le whainga lotu ina ua whamania ina le tūlanga o si tēni pe whaina ua na te ena le fionga tamaitai pale mia ia manatua e te ena o ia le sa tūla i le tofi sa pale mia ia ale fionga lau nel maliatoa. He was only a minister at the time. Ia tūlanga fo ia o ia o te teifono pe sa fa te ia ila la to o te mantua ala le sa nofo e tua fa tali mo te o mai le fale ma se tasi fo yo te mama tua le ngau matua ia al a talo fo tope le na fai tua talo fo fa to sa ia fo la se sio tau songa wa a mai le fase wa sa anula al fa pe piki le komisina mai le loi le mai i Wellington e fa ton wina le fionga tamaitai pale mia taufi e le se sialu yaili. But this is part of the community.
This is part o tangata lau tele a Samoa. O mea e sa ili le manuia mo tātou tangata Samoa. Ia lana ele pō malai. Whawhunga umala tunu ina wa interview le whiunga ia nai. Na le pau le mantuala le o wa whamanuia ina le sikseni. Ai o le tūlanga la le sa tatalo ai. Mo meo visa ma le toi tau apalai o visa ai. How about tau nu ma le tangata e inga endorse lola ia iai o lana tolu masina le nei. E la sa la tau tele italiana nei mea. A o lo o la lango le fionga le li pale mia ma lana kapeneta. Ona o le a, o le vai a lofa i le mamalu o Samoa o le a mau ni New Zealand le ei mātou. Mātua o mātou ni. Tātou umane i diaspora slei fafo. O le tātou te lafo tupe whalawe so se whalawe o tātou a ingai Samoa. O le mau le remittance manui ai Samoa. A whetaina le fionga le li pale mia. O la whai mati tilo mamao te lele tau wha. O mea whae leia ai le mamalu o le atunuu i te tono New Zealand. Ia, a tono fo i whapena ia Australia. Ai o le tūlanga le iai. Ona o iai nisi o i lātou. O le to tonu ma le fionga ia anai. O i lātou la ia. Le whaia le ngā luenga lea o le tau whaasese ma awe se solo talame. Ia o le popo lenga la le fionga ia anai. Wa tatau le fionga ia anai na titilo. Ona, le whapea o le sitsengi po le afo le tatou visa. Whapea whaitu au na whai. Ai o le popo lenga la mamalo le atunu. Le sao ma le lei lātou o loo avea ma komiti. There's a possibility e le mawhainga draw ako le attention o le mamalo le atunu e mana o mia signatures. O i la sa tauna titilo iai, po fele tūlanga e tauna iai. Wa e titilo fo iai tula epa. Taimile nei, ua matua i mao popo. Matua i mao popo le community o e kalesia so o whaatasi o le fono fau tua o mafutanga ua mao popo umai nei i le South Sea le mele mātou te iai i le fionga le konsula lo iai nei. Whawhetai le whainga malo wa a mai le a wala le tofa e toi tu whatasia i le mamalu o Samoa i nei au kiangi. Which is, it's something like, it's a tauna fitu na iai le fionga ia anai, walanga e mana o mia lai le fionga ia anai, le majority o tangata anu nge New Zealand, when it comes to whai se se ngā lima, mana o mia ia le whai, e le mwhai la no atu tangata nei, pe ati tilo atu la i ye, o lo o sa whai mai ai, wa le mawa atu nei le sifon tanga le tawa nei, o le o sa whai mai ele lau whai ia le te tonga. Lea, pe o pio le winga na wa matatapu kala mili mele, ona e vatu, ona e pese mai i tatu po kala me maina. Ile le, en yetso le na admita i le sunga ya andai, ile finga ya, ile le anga le lei, ma le lango ina o ia malanam ta upu, ele fionga le li parmia. Au le ala e fo i atu. E se la tangata i tu e afu e lango ina na ia. Ala so sila fi sa ta tauna go through i le vanga fo le ia ia asiata le loia ma asiata ma sabe. Le sa tauna uina. What this is me personally. La wa leva ai ina wa mata ia savalinga le fionga ia anai. Ia. Sa ufa apea ai e fio mai anai tu ufa atasi i le le fionga al konsula. Ona o sui ia wa ai o tatou whainga malo. E le sota inga wāwala lata ma le fionga le lipa le mia. Ia ma le vaenga o tatou whainga malo i Samoa. Ia le o manino. Umana manino e telefon tanga sa mato awai. Ia le fionga ia wa wasamana ia Winston Peters. Ia le fionga ia tain na le tausi la lotonga le na mawale le Miono. Yeah. Which is those are the people le ai pe wasese ona wa amata mea mai le west side le whainga le beila ta fallinga mai. This is me personally, don't quote me on this.
Be e fōlinga mai, sa a matapenga au ni, vaenga o le HRPP. Ai ia manatua, ioi. Ai ia manatua, majority-wise, all the community, it's on the south side, le mea o lo mato iai. A o I fo ila, lea o matua I mau popo ai, le toa telo le mamalo le atunu. Ia, in fact, ia e lanu mu vaoa umai nei, le lango le fast. O I le sa tatalo, fa pia fo ina, tua lalo le fionga le li pale mia, I le mamalo le atunu, e lango meo lo tamwhai le fionga ia anai. Ai e le ai se malo si angai mawhai ai, o na wha pia mai tangata lango. Ai loto ti ngā tangata I le tele, o le whai o le tau wha se o le lau wha ia. Whai o le pelo man, ai wha o popo tu ei malesi mata, vale leo iti. Ia peo I nāle I se popo le ngā whangangi I le tauti ngā o le fionga ia anai. Ai a ola I ngā mana o mia le lango le a tangata lau tele sa mopo tangata Pasifika. We are the people on the south side that he will need, not them o lo sa whaila na komiti. O lo iei tu tonu, o le vanga foi le iei tu tonu I er fartu o tuia. Mai au. O ala o ai ati e re taimile nei talu o na iai le tūlanga wa ngai e se tu iai te lo te vai atu aila iai le whantua ia maiaba vise kota. Ia, o le alawa la sawa ai, a whaila o le whanau I manuia lea whamoe o le atunu. Ai tu sengi la tangata I tui ngā tangata ia. Wa hise si wanga approachinga ia direct anai. To lepa ele tautu is a approach direct. It's all over on the social media. Ubenga ta whailangi. Lawa I lunga. Ua avatu sao direct online. Beila o ta ua. Le o ta avatu sao ai lunga. Wa umana mai sao e savea. Wa umana mai sao fo e asiata ma le tauta iae. Wa to telefoi nisi podcasters o le wala to o maia. O le tūlanga la iai tu la e pa taimile nei, o I o le ata atia I a ao o anai, e whai iai lana whai unga, a whai e mana o mia ina ia wha manuia ina lana tau mawhainga. E moni lava e sau no mai le fionga le li pale mia, I le mamalu le atunu, ai e leo alalam papa a ao le fionga le li pale mia I nei a mātou New Zealand. E mawhai o na ai masila I le te leo le wha le tonu o la fonga ma mea o lo whai mai le lau wha ia le ma iti. O I la le ma amuru e se ai la le manana o tangata la to te lango. O na whai alo whai la le fionga ia anai. O na o lona tau tinga tau mwhai. Ia, esa, moni. E wha I fo'i la o tātou pōkalami o le, pe a whai e mata I aila na fionga. But if not, o inara le tau whai tui pe wai te riro pe mata ma I a tau, pe mata I a save, pe mata I mena le no whai atu se direct informinga tui. Ia ma le vainga I le whaaloalo tele le malo na whai ai. I le tūlanga fōle le, ia, ta tia ia le nā pito. La se vainga e ono tula I mai se tulanga le le fa mo e ono issue se visa tula epa o le nau ta inga umale na so se Samoa ma nisi fo I nu tau la lata o Pasifika ina ia mawal fa manianga o visa nei wa a whai a mata mea Samoa ma fa mania ina longa visa mana tua foi Paulo le nu o Pasifika. Paulo le atu nu o Pasifika. O lo o iai le whainga pāanga o le Treaty of Friendships ma New Zealand. A whailai a mata mea Samoa mwha manuia ina. O ina e mawhaina la lango Samoa ni tau mawhainga a isi atu motu o Pasifika. O le tūlanga na iai. Ia au te tali tonu lava tula e po tali tonu. Wa sila fie anae le mta upulea. Mulia I nei whaalau I loa mai mea nei ai na sila fia lawa anai about 5 months ago. Yeah,
o te whatalofa tu wompa anga le tātou por kalame, ia whatalofa tu fo I tō tele o tātou le ua, ia, tēnani fo I le o fiu ta mo le ele, ia whapea fo I le uso ia lupe matasila to surusulu, le au anai waa, lea ua mafuta mai fo I o lo whamalo mai I mawhanua, ia ma lea tō tele o tātou, mata mua, king, mali brown, ila tuma, ia whatalofa atu le tautua mai au nanga, ia te uto uma. Ia, mana ia, te loa le amau se tali le lei ua pio, le awhia ngai au tō I tātou le tio I ina, ia ma le mata putaru sia, ia mai moane ia le fionga ia anai, ma toe liuli waito wha. Langa e ofo ia, so se sa moa e lango ina le malu. O le matua le manei o titilo atu, esa fo whai mei ei tātai. But anyway. O se mea fau le tu le epa. O se mea fau le wa aia le lau whaia wa alu. Ia le lai whape mai nisi. Ui, o le ale mea mana wa alu wa ia ka nata no whawhau. A tono ai ale suesana mea ai. A tono o le tu hangai nai. Ia e ui. E onga fo ia tua inga tua ia au malanga le tai aspale nei sa mor singa fu o tangata Tangata le tua wana tula e pape o I lea lai a fua ai. Le tele o le loto ti ngā o tangata. Tina ta mama tutua mai la tau fo o iei mana o ngā whaapitoa. Nā lapa le nā tūlanga. Ai na masii malanga I Samoa fia whaatasi ma awai le tato sisi ngā fua mo mua le nei o tato whainga maro. Alai mele na whai e lau whaia lea. Wana la lafo tala whai mai. Ua tumu male le taulanga I Samoa tulou ma pepe ai le ea. Ona o tangata pensionga. Tangata o lai o pensionga. A la lau mele whai nei lau whaia. O nei te ola le penfiti mai. I lo fia mama le ma lo fia I loa I lungo tangata. Et whai o lo fia poto whai a nanu whapena o te lo nanu. A lewa e fia mau oa ma lau tala noa ngā o tangata penfiti. Ngai te ola le penfiti a mātou nei New Zealand. Wa le foi telefoni fai tio inga le li le tau pensini. E se ka vale pe o isa ta vale ferway. Ele se ta tula e pa ele se ta vale le ai se me no foi o le no foi le homeless shelter, you know. To inga la le pe me tanga te fatu fa fetai ai wa alwe ma wa sina na me ai na. Ia. Ni te uta o te li tangata ta no ia la ta me mai I mawhanua na uta pu ia o na watfule uta pu e pene. O tangata te whaingaruanga le whainu mera, official le statistics to io te loae tu sa te whaina e silfia I Samoa turango. E li poti lena o mai e si utua ngane whailea I Australia. O li poti a mai tu tonu o le official o to whainu mera. O lo ta ua mai ai, e tonu se furu 5 miliona le ngau le malo Samoa I le first 3 months, first quarter of the year, January to March. Na tawa nera wa I to official. Tula epa, o lela o whape atu. O public figures ale mātou officer, it's accessible I tangata uma. E me mua, o le tā whaatata noanga le lungo le poka lame le a le lupe whaneli. O te le a whaia mai te tonu la o ngā luenga, separate. Ai o te whaino whapea atu, e le ai se tūlanga whapea le mātou mta ngā luenga, e lātou te au maia ni whaamaunga o mea tutupo le whainga mālo o Samoa. Le lau te whapea atu, e le whaamaunia, e pepelo, tau whaleanga, le tala le nā. We do not, o le mātou mta ngā luenga Statistics New Zealand, e le ai se lātou a ia I daras ma mea le mālo Samoa. O le malo Samoa lātou te whaailoa mea nā. Le ai se whe awa malo New Zealand, le ai se whe awa le malo Australia. E mātou te le access foi I to tonu o daras ma mea le malo Samoa. That goes to show, e le iloa ele, so ai mamoe, vai quando, se
Au a fai o se me wana maua ia Australia. Whaai lo sao. Awa e te whase se inga langa ele mawhai, ele matamtanga luenga i New Zealand. Ona lato exposinga ni daras o le malo Samoa. Banga nā lava, ua au mai publicly lava ele malo Samoa, ia lato whamaumaunga. Then that's accessible for everybody. But as far as just to correct the matters, as far as the data figures on Malo Samoa, Statistics New Zealand had no authority, had no access to it. So, whamawina la dalalea, aua e te fia potolo ai pau. Ia, le nā Samoa, ia vai, leu tano atu, leu ua lika mai I lea tangata, ili a o mua whanua, o tante whengalunga tonu ofisa nei, ioe. So, ele le ala tatu tala noa I mea manino, maleme. Tātara noa, o tasi lea mea lua mta upu au mai. Pai mai ua ngau Samoa ona o le poloketi miliona. Lea ua ta ua nei o fono whawai. Se mai su finangalo. Lea lau tirisira I le vaingale. Tula epa. Ngā le pau laval mea le tātou te whaalongolongo iai, day in and day out. Na amata mai whaaleanga le tātou sisi ngā fua. Amata mai whaaleanga le tā lolo. Amata mai le whaaleanga o le umusaina o le whale o le fono, o le whale le official fono ia o le as whanau o le fast, o le official launch o le nofuanga tutono o le fast. Wale ilonga se mea e oe tā ina I lau ma ele tau whaaleanga. Ia uia e maule tō mai ono le tua lalo le fionga le li palmia, se I tātou au lia le vai aso fou, o le taimi o le funtanga al palemene, ia ona tātou mauaila ia lea o se au te lenga. Tā tala noa o le tūlanga fure leo whapea mai, leo te nofo ma le mana ia le tala I meio, bai o alela ko iki kausanga, kaunga umaka arolo, a ngei hepe pese. Ngei hepe pese. This is the latest. Ele leipion wharongo, mai tatu watunu. Ole fea ngai ngā tatu maloma I rātou na whaia le whale, marikon kalaki ngā whaia le whale. Uman whata oto I lalo le time frame, o le taimi. By 25th of May, ua umar ngā ruenga, na whai. O le taimi fo ina e whai. Ai o a le toni le sorusu lima mele na umatu nei. Ele umar ngā ruenga, ona o batu le lato o iai a tore siwa yaso timunga. Na ti lei ai lato ngā ruenga. Whai atu lo mane malo, ia ua le lei. Ai le to tu ua I ngā ruenga ni malo. Na whaatino pēr ngā ruenga ni malo, iai ana mea whalenga nuu, ie ta lolo, mea uma o le umusanga, whalenga mea uma lama. Whai atu le malo o le a whaatau nuu pēr. Ai uma loa, le to iai nisi me to whaia. Le to umusaina, le to whenita lolo, this is it. Ai whalongo la o I maingo tala iai. Le whame, o lono winga, ele uma ngā ruenga, uma lo whaila to whai nisi ta lolo to whai. Ai le lo tātara noa, le nisi me to whaia. Nasu whitinga. Moni sa rātu la epa. O au sa ngalua I Samoa, na walu I Samoa le company whawhali. Dominion Constructors. Le sa matou whausia ia le officer au tu manofuanga tututonu le Australian High Commission. Wale sa matou whausia le Yasaki and all this. O mene o ngaluenga te tele whapenei. E wa lava na tu umata manga ia taimi e umai. Mai e iai fo I le vaenga tau o le variations. Tau na le I le leanga o le tau. Pe le watu ba ia la umai ia me fa wale fale. Basically leanga le tau pe a fatia ia va ia le melana ia variations nei ia pena esa no mo o le taimi o le leanga o le tau a Samoa. Lena le fa uma. Lena pa wale melana manino na mai. Fai le fonga fale e ofi iai le au whainga luenga. A o isi fonga fale malesi mea. Ona o le tūlanga sa whai whapitoa ia rams ma mea mo I lātou iai mana o ngā whapitoa tino. So that's an extra variation that was put on it.
o le manino la ma. A whai uma le taimi whaatulanga le maea, e whaawau pēr le whaunsaina o na wa umana yele po kalame whatatia. But completions afterwards, that's it. E leto yei nisi whaalo alonga manisi mea. Only as a cup of tea or anything ina io taulele yei wa mai e ngā ruenga. But o le manino, o le tūlanga le tūlai, mai tūla epa. So le manino o male tele o mea, ai ono lea, ua na wa I tele le loto ele lea taufa se mea o nei mafua ono lea, o le loto ti ngā lato te le mawhaia, o na tā pena mawhaia mea ua whaia le maang whaia fast. Te pena le fono vesfo. A o lea e whaupunga, a rotu anga nea lea, lau kamawai kwanto ngai, o leila na whaupunga whemai, na whaingo fie e Samoa, o na tufa te miliona tala, o nea mai te le tupe o le whauputu e fo, e le hita pipi. Se I paise tala. O feme sa e mai elo na vai mana whaupunga le whetaui. O feme whaputueni tupe, ma nino whafonga anga Samoa malaulangi, le whaulalai o le aita lafu. Lena ofi ma le whainga malo tau tomi. Pingi whatasi te tō ngingo ai tā lafu, te tō ngingo ai tā lafu le maalele mea uma. There's a whole lot. Ai sole, ai se longa ai tā waso ma leanga ulu o tangata, na mawhaile na tā tonu iau o e tala. Ioi. Pio le taua na, o le mga kua ngika ngaka e vālea ka Samoa. O le mea taua, le ngata lana e tara no, le ua e tā ua le tā lafu mawhanu. A whai o lea wai lalo, toi ono se lau afe e mele. Se lau miliona. Rono winga ata tu tiro le whapasene pe, se a le tolu sefulu, 2% pe a, se me papena. Te le drop o le ita lafu. O lea lai te le taimi e toi apa i le atunu, whaisi ita lafu tele. Pat ele o le nā le whamoe o le atunu, ele o nā whamoe whenga malo. Ioi, tātala noa il tūlanga le mawhanua. Sa me o koinga apa na malo e whaisia loan e mese wa alele instead. O le whai on tupe fau e afu atu i atatu ni le diaspora. Tato tanga I aitula epa. Titilo whainga malo. Se ai le atu nuu le neiman wia. La ato e maini si ai tā lafu e to e whawhai ma kolonga le atu nuu. Se ai le atu nuu le manuia le wau tato iai. Fia tausanga. Over fast food tausanga la tatou tele I mawhaia le atu langa. Wa whetui le whainga malo. Ele la tau pono whaasoa. O le a wha mua tangata lau tele o Samoa. Wha asafua le manuia I on tangata. E la tau whainisi ai tā lafu I mo toi polonga I la tau. Ai o le o tau mawhai tia le ai tā lafu. Ia wha le ina le tamau a ingo si o tātou atunu. But that's a simple equation no fail. E tātou whainga malo. Na whesili, meli lo tuanga niare, na whesili le o... Se whama molekula epa, e fuale lo to langa le whapea le vai kuando nyo tuangane, e le so ai maboe nyo tuangane. Amolo moe. Tua e tuia mai la whahamua. Ya, lelei, e se na utu ngani sa oi le papi ngau ku ngani le. Ya, e fesili atula. Na so sida se va ai mo fanu I mo meu topics meu. Wa la sa vali de masina tama uma a le to e fesilia. I le fale le o fa nga il efe mai le tali e fo. A le di o fontoi. O mea I ale malo. E tau o whaparangi nenta me mo meo historical memorial sa Samoa e sa e lema whaina whaangai ale tau te lo umai Samoa me ufta sua e narum whaananga si misufina Tula epa o te tale tonu e mai mua mai whonotoe le tāpo kalami I hope so whonotoe se pepelo fuafua
o oe o le loia whauuina, o oe o le whaipule, o oe o le suita i tai e le tau vaenga whai. O le manatu e o oe. Ma whanua, na whau le loi. Se whau, se loi whau. O whono toe o le loia whauuina. He's a qualified lawyer. He used to be, o ia le sai te tono le Meredith and Associates. Le winga ale le whai atu tula epa. Tulanga ia o tulanga fo ia mamalu sa ona ia o mie na ia a. O le manatu e o le a e sau e whai mai o historical memorable places nei e Samoa. A o le ale mena whai e tau whai ngā malo. O le lau te fisiringia. Sa e fautua ina tula epa ina ua tala i lalo le whale whamasino. That's a landmark a Samoa. Le whale whamasino le saini. Na ave sau tu ua lalo ma sau fautuanga ia tula epa. I thought the most historical event, historical place, o le ulua i whale fono a le malo tuto a tasi a Samoa. I le tasi iwa ono lua. Na ave fautua. Na ave se tautua lalo ia tula epa. E wale tala ina i lalo. O le fōlinga mai la, o le wa e sau e te tūla luma mai ma whai ma le tala, pe te whaia ina le atunu. Pe na o tau e popote o mai e tusi le lima ma whai longa i le no fuanga le wa whai e ne le no fuanga au tu o le fast. Ai wha whele whale fono o le ua o le me pito i sili na tā ua. O ina ua i usu wai le fono mua mua. Ale malo tuto atasi Samoa ina ua maua tatu sa olotonga. That's the most historical place. Lai me no iai. Na tau mawhai na tau tau fiatu le epa awale tala nea. Whalinga mai sa tau au whatasi. E na ole la uli lava le taimi au whongwhetalai sa tau mawhai e tau fi a. Ai whawhetai fo le fionga la ule maletoa i le fionga palemia. O le sa tau fi mau i teleo o mea sa whaatotonga sa i te tono le whale le whalfono. Le wa tātou ai, le wa tu i te tono le ofisa whaatawa ina le vaenga whae fast. Le ulua i kesi, a le ulua i whonga whetalai. O le ulua i fua tanga vai o Samoa, o le wa umana tu. Mea taua, le treasure e le vaenga whae. Wa o te tali tonua ia personally, ana le a apa mai le vaenga le fast i le whale le nei, wa lewa na tala i lalo tala e se male maa le iluma. O tu la kai o iai. Awa ia o te whawhetai. Ua preserve e le vaenga whai a le fast i a le whale. E leo whape o tau, whape o le whale wa ave motu o le fast. They are only o te nofuanga e whamautu iai. They preserved it. To e whai whale lei, e le whape na sui a toa le whainga o le whale. Ua to e maintain la vale whainga le whale na i le amatanga. Whaftai. Tātou te whaftai mi i le lo whale tua. O leo wam whaina tā mau nei mea sina Samoa. O le whamau whailonga leo tātou history a Samoa. Tā ua i o leo te tara no atu i nei e vaenga i le city leo Long Beach. E whale fo i e le ni whale o le malo. O whale pe original buildings o le city. E leo toi whaatanga e le city no tala i lalo. Ai mawhai o na mwhaina na toi pau ale whausanga tuaia. Ai le mwhaina demolished, fully demolished e se le whale. O le naunga o le malo nei. E tā ua ia original trademarks ia le malo. E whai ma mataanga. A le lau te wai atu tatu atu. Te le meu ta sua i lalo. I lau... Sorry, I lau i tu pa whatina. La lau sila langa o lena o mai e le sunga lau le marito. Whaadua whaatoru na approach. Le no whanga le lalo o le taita inga fia me. A le fast. E li taria. E li taria ina. A le whai metu lepa. Wa pala le whale. Wa pala. Pia la se furukau sanga. La se menga e whai i se me le whare pia whape e manu i mea patino po historical malo Samoa. A lea ku ngela i spend tele 1.5 million e fatino le mele. Moni lao
o le mesa so tatu tu ki lia le maa ki lia le fale tu sisi mea po la se me ma fo ina ala sa ba ai o le tadia ye fia me Mua te whapea tutula epa. Lau sau noanga lea historical landmarks i nai. Whapea uma e iai le vaenga is the historical committee e lato te preservinga ia landmarks. E iai la le vaenga tātou Samoa sa te te i le tala i lalo le o le whaiwhamsino. They have tried everything. Le historical committee lea e preserve awane i tala ina lalo le whale wa sa e whaifete na inga ina ia tau whawhawina le whale. E le mana o e tula epa aisea. Tula epa has a different vision. Onga there were other people behind the scene ile no whangatonu lea tutonu taulanga. Whapea foi la le tūlanga le i le whale le whalefono o tūlanga na iai. O le whale le wa whai nei mana whanga au tū o le vaenga whai le fast, tula epa. Ai le isuia whai ngā malo le lua o. O le tasi iwa, o le lua afe ma le wha. Lua afe ma le lima. No iai Samoa. I whamasinonga la i swafa. Mo whanua. Pai milena. Ai le isuia ese le. E le isui ese inga lea lava whaonga, lava le ofisa lea te alu. O le afe se lau iwa balu, iwa. Going to 2000. E le i ave ese ina le ofisa o whamasinonga ma i le whatuai lea. Tula epa o te tau tino atu. A e tū i whafo le porkito le whafo. E te tū sa wali e o i solo lau papa. E o i te whewhi te so na la. Ona peo na sau noa, e sa ua pala le whale. E o whala i te tonu. E te savali e te tau su e se me vale awane i o i lau savali. Awane i whanang pela a tuloa le wha o la tomo i lalo le vai. Onga ua pala le foloa. Ia e o i whai totoa ma mea. Ia, pēna sau noa, wa lewa na tatau na whai i eise fufuanga a le whai ngā malo. Ala mena i le eise mena whai i ai. Whawhetai la le ainga fast. O loo nau, ina ia mause no whana lata anga i le whale fono. A le tātia le whale le nei. Le tātia le whale wa ana le whaia nei, tali tonu mai. Ana whape tu i fo o leto tu la i mele whai ngā malo tu la epa, wa levanga demolish. Ie le tala a tangata o le whioanga o pia na mātu whesotai. Whapea o i o le amatanga tu leo le tatala i lalo le whale whaamasino lea. Whapea o i le vai mea atoa lea na tu e alua i le Chinatown. Moni. E se tangata na whaasinoa mai e te au na o le ata. A le ata la ni, o le ata na tusi Tusa la le fallinga mai o le pō. It's about 10-20 story o se afoi, o se whantal malo i no whanga lea. In fact la, elena pa wale na. Market for? O le plan atoa, le aka, o le taulanga i atoa, tatianga o taulanga i pia. I whale tali malo, te teleneita i se fuluta i lua se fulufonga whale. A o le pola le o lai moli. It's a beautiful. O au te le te tonu o Samoa le na ina wo matamaka i le ata. I peo vai fo ia. O te le te tonu o Samoa te whapea mai. O le New Vision lea i le afo le taulanga, i le tatianga o Samoa taulanga. E alu tau i tai mulinu. O le taulanga na iai. Wa ia tula e pai ina ua tupu mai lo le swinga leo whainga mano. No whapea i fo lea. Whaatai lea lo fo lea tua. O lo o sisila fo fonga lea tua le au ngani e tangata anu o Samoa. Awane i tu wale ina ia Samoa i nisi tangata esi. Lea la ua tula i mele whainga mano le tula i mai nei.
le wala bea I sio tātou atunu. E matau tia le me o iei tātou o le ata manino mawhanu. O tātou wa aia I le sau o le sitangata float, whao peo pea I le teimi tele. Tonu I. Se I oa ina tula e mai. Toe linka nga itua I le toi ina. Ma toe whai ele la team, la tag team nia. So o toinga mindset ia mawhanu. E te loa, e te sila fia e to iesi awa noa o toinga mafufunga ia la tu te taita iesam. Tula epa, o le pine wha mau wale uluai, sisi ngā fua, ale whainga malo ale fast. That o le pine wha mau le nā, le wha malo sio le atunuu, ua tali tonu le atunuu, I le tangata e lawe ia Samoa. That's o pine wha mau le nā. Pine wha mau tonu le nā, wawa ia I le lo lofi atu tangata I Samoa. Le ngata fole nā, ia e ui, ia pe fo na whailo atu. E ui tātou tele o tātou nei whafo, I le sisi ngā fua no I e fui a tātou fufuanga. Alo o mau pele to vaima tātou, o mau le tātou lima, o tātou te lango ina whainga malo. E iai nisi whasoa mai e te au, ana nafi se tasi fo whalawlawe sa. E nisi whasoa mai, a tangata te mai tau, tangata le JPP. O lai whawhetai, lawa manuia I o lātou a inga I Samoa. And they decide not to speak up on social media. Me sili whawhetai, lai la ngona e lātou le whawhetai I whainga malo, o lewa ai o lātou a inga le manuia. O lotu mau pea I mo meo newspaper le tātou, mana ia article le seri I o Taiuri Seu. Seu, ni oe. O le meo le tatalo atu ia I lātou, le lātou le amta whaioi. Au mai le tala atoa, mai le amtanga e tau whaiunga. Not only that, a mai tala moni, mani tala tonu. Esia, e whalango tātou ma le malama sili o tangata Samoa, ia lātou ripoti. Moni le lele saunoanga a le fionga ia Taiuri Seu. Wa mele le tupu nei, e maua ele wheloto ai, maua ele whenisa ai, o tangata I tuai a inga malalawhanga. Ona o se o moli mau ie molia le autostala. Ma naia le tu walalo le fionga ia Taiuri Seu. O tou e whaalango ele atunu u lātou te ilol meo lo tutupu. O tou te lipotia mea whaamaoni mai te tonu. Alo leo o tou e lipoti le meto te manao e li liu I ele tau whaali liunga. Ona ole ai. E tala masinei whaapelanga e te tau ia pai malawhai. That's not how. E lo tulanga na iai. Ia ta iai la le mata upule ta wale swafole le fionga ia Taiuri Seu. Sei umana e a mai ele lunga le ata. Lau whafonga anga Samoa. Ai mai sei nei mātou nei au kilani. Au kilani le west, east, ia whapea mātou nei le south. O le aso wharai, le sto na I le vai aso fōu, le aso luas fulu o Iuni. O le a whai ai se fundraising I le Club Royals I Manukau. Mo le fionga ia Taiuri Seu. Ia e fia whaelo atu I le mamalu o tau a inga, o wō mapaanga Taiuri Seu le teimi o le a onga, le ngaruenga, to tele nisi o tau o wala au mai a te au. O lewa o wha manino whaelo atu. E a fia o mai le fionga ia Taiuri Seu I tātou wha moe le sto na I le vai aso fōu. Ia tātou tā losia, ia tau nuk manuia le whainga malanga, tātou wheloa I le pō le sto na I le aso luas fulu I le wha moe le fundraising. Ia, malo, whaftai le sosoania e fu I sina tamali, ioi. Ala se ladies, ua sau I keisi lea. Lea le tūlanga oie. Ia, o le tūlanga leo I tūlanga epa. E sen mali o le nei keisa. I. E whawhetai fo le toa. O le toa fo o le tina. Mantua le wa manino la vā. Na fio ia lautimu ia I leone.
talo se fontanga, uma le fontanga, whaatala no whaatanoa atu whapea atu loa, tape umatau telefoni anga o lela atu whatu le tupe le, tape la i o telefoni, ai se tina, na loto tele a na ona pueina. Lea la na wala awina i tono lo fiso whamsinonga las wharai, le mafsiringia i lo e whamasino, pe o nate whamaunia lau timuia o lo na leo le la. O le fasile la fasile ani. Ua mautino. Na io e whamaunia e lau timuia o ia e onga le leo le la. O le fasile la le fasile ani. Ai se a le mewa e whai ai e tape telefoni. A whai la o se a mi o tonu la wa mi o le wa whai. Sa te tawana. Au tape e telefoni record e tau whai lau tau talanga. Ma le lia le ainga ia ona wale se tau me tau sami se me tau mafa ufai. Ia watu ia mele regardless how you see it. Yeah. Record or not record, the fact of the matter is wa e ave tupe i le taimi wa whaasa i nai le whaatosina. E ke loilo mena na musu ata malo e ai pa o ke fongi finge fual e musu pa O tulanga na iai. man ole melenta o ai e foi e le li tai se u ia le media samu leta tala no ai so e lunga ia e fo o mai observer fai mai tala le o mai fapia. Diaspora airline fund struggles as locals provide 77% of contribution. Lewa mai o le vaalele le diaspora. Yeah, tai tula epa. Leader ye newspaper ngil whaalonga kanaka. Chango. Lewa e mai tono al mele no fia avatua. Mua, whafonga mai le suile le Samoa Observer e whaia. Tu ule tau whai tala whawhau pe pelo to mislead ia loto mawhina ngalo le atunu. Mua. Ele i ai se whaupunga le whainga malo o le tita inga ale fast. E tu la I mai lo whai se waalele le au diasporas. That is very misleading. Tau wha se, tau wha leanga, tau pepelo. Le ai, o le waalele a Samoa a toa. O whea le mea lala ai le Samoa, a oer Samoa, you're Samoa, no matter what. No matter what. A le wata o mai whai le tala se whai mai o le waalele diasporas. Ele ai, ma tau fika fo ia wata au mai ngā whapea o le sauna le fitus fun. Manino le saunoanga te mai tai means tau tupe. Le mākua anga. Ele, to telo mātou nei whafo. To tele whapena fo o tau tula e pai I Amerika. Wa lewa na fia whai o la tau shares a o le whatali se umata penanga le fionga te mai tai means tau tupe ma la tau fufuanga. Ona whai lea. Wa vere tau tau whaleanga ma tau tau whasisi. Le manino, o le valele Samoa wau. Ala tau mai tau se whamaitala isi. Po e mai le Indiana Jones le na whaietala tau whasisi. Ma awale tau whasisi ma tau whapea mai. Ua struggles ia diasporas ia tunu mamau. E whaitala tau shares. We're not struggling. We've got money. We've got money. But we are waiting patiently. Pe ona tau noa le fionga te mai tai means tau tupi. Whape fo le fionga le li pale mia. O tangata foi sole pi tua ia whapela e whasanga I mea pepe ni ai ko vai ni loko o whape nei. Ia mintu tau na o e te pena ina. Ia, lela me sili le wa me le vanotu le po. Whatuloa tu lava I le fionga le li pale mia. Tu lo ai mai se foi ia lana tu walalo sa au mai pea. Awa tātou te tali tā tia e iailo na taimi. Ai pangalea la wa fionga le li pale mia. Ona o nisi upunga o lo o afia mai ai mātou diasporas. O lo o tau le pua malafo. Ia e fuafua foi le loto matinga. Ona ele moni nei whasalalaunga ua whai. Ai mai se foi ia la fonga
ua lalafo I lau afioga a mai se nisi o lau kafineta. O le malosi o le tau faaleaga, tau faasesē, tu'u maualaloina o tou tamali'i. Ai sea le mafuaaga la lea. Ai sea na le faailoa ai nei mea le fia tausaga. Ai ona uma lava o le tatou sisigafua matagofie ma le maualuga o faaloaloga I ta'alolo ma mea. Saulo le tau faaleaga lea ma le tau faasesē. Ua aliali mai ai luga. Ma lafoga ia tulou atu o pea no fai atu. Lau faafogaaga Samoa e tumu faaloalo. Aua o mai le taimi ua lagona. Na toe iai leo le manatu faapea ia aua le maimau ai le taimi ona o le taʻata valea. Ae leai ua tatau na tale tu o le vale. A watusako o le lafo e le atinuu. Ia waonga ua whetau iai lo ingoa na ufa ingoi o le mamalo le atinuu o le funga. Lo le mako fauma la lafo famai. Oh, he's such an arrogant. Oi o le alma natu oi. Oi na te la fo ele upu arrogance. Well, speak for yourself. Because that's exactly what you're doing. Never once le fionga le li pale mia. E so na lafo ni tala faapea I sesi tangata anu o Samoa a oi. Not only that you're arrogant, but you're a very ignorant person. You know, e te amaia, that's fraudster. Fraudless yo, upu e te amainga. Male, you are humiliating the people. On what? On such a jealousy gender na te whea wai ma oi. Ona lea. E te loto e lea le fionga le li pale mia. Ona e lai mautu uma fale pisinisi ma me le fionga le li pale mia. Na la lau nei oi tula epa. Te leo pisinisi. Ea, fai ngau. Ona lea. E te lei loa whaawasenga le fai ngau pisinisi. Fai o le tau whaaleanga whaangutulua. Sa tato ngā lue whatasi mai whai ngā māloa le fast. Lea le mea le whaaleo mai nei mea. A lea na o na umatua o mea le lei ma le mea matangofie na whai le fast. Lea la wata o mai whatau whaaleanga. Ia, wai lo whaangutulua. Ina watu lai le fast lo olo tasi. Sa e tu malosi tau sanga le fionga tamai tai pale mia marka peneta. Na ia aua lava ne I whawina le wafu I vayusu. Na e tu malosi. Ai nei, ina ua tau maase sei nei ma le fast. Tau wao tau malo tau si. Whai lau campaign. E te tula I mai loa. Toi whaatu le wafu I vayusu. How two-faced are you? O whea le teina I tangitangi in whai mai o lo I tu malo, e te manu I whanau lalbao o lo I tu malo. A le nganga o ai le teimi wa. Ai whapea mai, la ato e whaule wafu ina ia maua I ngā luenga tupulanga. That's how two-faced you are. Nea, le peno whea, salo tu le fionga le li pale mia. O me la le tufsiri atu e ne la wa e sawe lau mai le leanga. Lau fesili. O whea iai tupe o sao whanga I tu malo 5 sutas. Whea iai tupe. Tele o fontanga sa whai. E te sauna o oe fontanga a leona. Na o oe mafia me te lua a pia I lunga o fontanga le nei. A o whea iai le taitai fono. Le fionga lau le maletoa. Whea iai le sui taitai le fionga ia te lupe. A le whailau tusi le tau whai awa au. Whapea fo I le sui te tupe. Le fionga ia mulpola na wosa. Why aren't these people on that ilungo fontanga le nei? Na o oe mafia me. Ele alalmena o iai. Na o lua to o lua. Fela ufa iai tupe. La mena e tani ai lai sa whanga I tumalo 5 tasi. E avatu se tupe tausi ai lo mai ai nei New Zealand. Ia sim tafa yoi le na. Ma tafa yoi na oe malo to lua malo whanau malo a inga. Tausi lo mai. E fise me kali. O le sa tō mumu lava nisi o tangata sa iai. E o wale sifuru wafe le tupe na mai e le tau singa mai. Oui. O le tau tala le singa mai e le fionga le li pa le mia. Sure. Which is, it's fair enough for tupe malo. Almele, o na mai fo ilunga malo. E to mai watu tupe le saufanga. Ia whelau iei. Le o maliu le sa te tai saufanga o tu malo ni. Te lo o e mawhanua.
no wala tu malosi ela por kala me 2 days ago o le tau o le mea le utatala no i le saufanga lea to amanino nei ia o le saufanga ia 5 tasi na fai mai fia me ma latou ia ma leu maliu e counta ai le fast ainga Yes. o mea le na o level na tula i mai ton e o foi la i le seu tama ita ia salango ia waliu uma Yoi, ele o toi na bana o mele se ko me kai ke fa me ke ngo foi I o le ama le fa sali ele nga duanga le tangata e ringi me ko fa ngei wa live on a fight o le countain o le fast ainga por ainga fast ile la lolangi me na sa fanga lima suta sile na fight te mana tua foi ma fanua i tau sanga to disappear ia le pare mio Samoa le ngana mai se mea ai also mai apia mai lo matua apia mai le fono falililo online ale sa fa fatas so fatas ese mko kio ia mea Langa lua fontanga no yai ai ave ese loala io au le sa te fono le wa fai langi fo longa ia tu langi when he found out that I'm in it le nga folo ma poloka tu langa nei yai o le me tonu la le tau o lo loto le loto leanga o le funga wa fai manatu o vale I te fa vale ina ia wasa o lola le fa mai o lo tau fa leanga le kio afe to I ta lo fatu sili le kuso mama I fa Sorry to le mamma fa yato la tatala I le ula le ya sa kwa ia ese le mana yo le o afo yo fa fianga le onga abeli o le ato ino se lau ma le lua tau sanga talu ona fa tu le onga ai o le lua o le tolus fulu tau sanga talun fa u fale I te mai tai te tonu le onga the first female head girl o le fionga ia le malu buta masina lupe sa fai foi le tau tinonga ia ana live atu la ia le fatata noanga a le tamaitai the former and the longest serving principal a Abele ia le fionga ia la faitele a inga Sarah mana ia le maule na mai le tina ia la faitele a inga the 3 A's o le atua o Avele o le ainga Fapea mai lea Avele is the family of God le tio foi a manuia tamo fainga le onga Avele ese le mana I o le lato wa foi o lato toninga ma lato fifianga sa fai mana ia o le daimile nei o avea ia le ali ia tavu I Mike Lemesio le sa CEO o le post office le wa avea nei o ia o se competition manager for the boxing a Samoa ita alonga le South Pacific Games o lo mana nei tau sang fo lo fitu o le sila mele tu la mai nei ai le tamaitai le tatou fo I lai tua I le whamasinonga la le o vai maunga tolu ai se tamaitai wa whaia sana moli mau whamatanga against ia taiali I seu whapea opa o sa vali sa funi tuunga lea te whapea ao mai mua mai ao mai mua mai o lo vai ma lo valea na leiloa aina tau tala loa I ne leiloa I moli mau fafau o leo masau whaila na moli mau whai mau ina ua tai elefontanga sa whai na whailoa ia
taili selfiti. O le a whaamawai ma le HRPP ai alu le fast. O le a tusala o le mele ele i whaamawai taili seu. Whapea mai ai. Na tuua ia taili seu se afe 5 se lau i se matai. So at naila o tula epa i le length lea. O le taimi ele i whaamawai. O la lave whai ia ma whai pule o vai maunga tolu. Fia mai masina o le whato a whainele by election. What has that got to do with the by election? It has no effect, no bonding o lungo le by election. Wa le van ke akai. O le van te ele taimi. A le o sa whailanga mol mau. So le me tonu ala lea pe pelo fuafua. Fia se tupe na e maua e te sa whaina pepe. That's got nothing to do. Sila pamasino. Salo esa or kala lisko inga. Minga ka or pelo le se plan. Yeah, male mana yele raid le fa pena maua nei la so right into le to ono ni si la to. O le taimi no ye sa mo fainga palo to sanga tilente. Sa ya ni tala sa ye folas ne pole nga fapia o wa langa e open ia le me wasi ia le onga le Robert Louis Stevenson wa mama wati o fale atiu le na ave ia I mean fale new yes mantuala o le mesa ye mo mua o tua palo lo ma things ale no fanga fole wa ia. It's an open area. It's an open area. Mantua no fanga ne yuka I whatoanga ma mea. Sa ye alan whawhatala whapetele ina le e push around na le telu whala o whasaina. No fanga toko la le whape le maua mai e nei le raid le nei le to ono le na maua le so wharaili. E ese le whangata tūlanga nei whaftaila vai I ali malo I whapirwhainga malo o le tam whaila vai ngā lulua whatasi ma e ka le sia nuu malalwhanga le pule a li im whai pule. Ina ia tama whai e tā ofi ma no tia ave ese ia whala o whasaina e tutono o Samoa. Ta te loi si vanga o tito fia tala noa I le vanga lea ma whanua. E for Colombia le pathway for the development of Samoa. Tasir na me le ua matua take mai ala wanga le furatu au mai o fatosina. Au tau or mele ia tia uma whanua. Wa uma na o whaire taimi ali I whaire palota. Uma na ame ili atunu forfolanga. Lela o toeo atu. E pisi atu le e pamana tu e whaleanga le malo. E pisi ale malo e whai le atina e o le atu. Tu sa paura me le counter mai ai le pisi counter petition le melen malo e whai. E a ila tau e whale ngatu le malo. E pisi le malo e whata atitia atina. Lena o mana i e whata atianga la whata unu turanga o pepe whanau mai. Lua se lau e se matango fie. I le piona to e tato e anga i ai. More si la fie le atunu. E le na ni forfolanga le mena whai. Lela whata unu ina. I le tala o le tupe le vai esfo. Tewhininga. Me tonu anatu la epa. Na a mai le lele whamani nonga sa pisa le amatanga matau wha se sem whareanga. E na mai le whamani nonga le fionga le min style tupe. O Iulai e a matai. Matanga o Iulai whatino. La le u whatino pathways la lea. O le la maua pepe fou, maua la na lua se lau tā la. A lua I mo le tolu tausanga, maua le se lau tā la I le masina. Umala le tolu tausanga. Si tia lo le pepe lea I le a onga whataitai. O lo I e fo isi whamanianga ina. Mai o lo I le a onga wa a mata le ia wan. E ese fo isi whamanianga. O la sanga umane o le pathways. Lea sa whaalawi loa le whainga malo. Lea ua whaatino. Whaafitai lau pule le whainga malo. Whaafitai o lea ua whaatau nuina. Ia lesi me maa neia. O tangata o lo o maua le
benefit tangata mau ia mana o nga whapitoa wa ia le sitanga o latou tupe ia mai se fo ila e wali taia le fitus futausanga le la whaamamalu ai fo ila le au fitus futausanga plus le a mau le latou sitanga o le lima se luma se lau ti mai dua fe dua se lau ba lima le fainga tangata na la sai au le sila memo fanu te lo tasile mena amata il malore wi timini o le amana i o tangata mai tangata ia ta utise o le fa fa io o tasile pini fa mau so alo kai ele si utise po sa ko e se me para tai anyway me sile lo fa il malo me sili molato fa il malo pero no fa tutula epa o whamanuianga nei le wa inclusive o mai tutono le pathways lea. E le whaapea na ni tangata fast. Yes. O sa moa atoa. O le ese ngale na. E le whaapea na o e na pa lota i le fast. O no lea, moni lea lofa wha sa fua le manuia tangata lau tele o sa moa. Male umi tu mai ta ilma. Alefto amana ia ni tangata. It's absolutely whawhetai le whainga malo. Ma o lewa tino mai. Ia o lea fwoi nisi tele o tala ma tau whaaleanga e tau te mawhaia la mea lawa whaatino le whainga malo. Tasi te simartonu piliona le talo tupe le la a whangai ui nei le vai asafou. Tuesday. Ia, le ase ta se a meise fina ngalo. Tula e pa tele lo ta fia tala noa iei na te whapea se i tātou whaafonga Samoa ai pese leo mali e le fionga te mai ta i min stau tupe e le whaapasia ina o lan tala tupe. E ana no utara noa tu le mele. Le tio api pese ta mai ki whai mai li tātou fo iong atu pulanga ua tātou old school. Le ai pese tu le pa iana methods fo i lona fo i taimi. Mai ai o nei ua nofon malo matu lunga le tala le fo numera. But there were only dreams. Na only mo meo miti fo i numera. E taipe fo i la le me fo le le demand ma le na mai e kauntai le meo le tau le swau. Ua me tal fe ngai le faro wa ese fo i mafufunga fo de uta pena i le tatu fenga malo wa ese te mio ia malana fenga malo matua ese ta penangan malo le uta pena te mine tula e pa tele fa inga o se old school o te fa inga stay on news stay on news o na meto tia sautia meto tia eleto mana o mia. Lela mai na o meto tia o le tau whaleanga le mele au mai. O la watu walalo le tula epa. Fa fonga mai fo le to ino tula epa. Te o lo matua wa yai. Wa le fatu sa lo matua matele o nei la fonga le manuie te whaia. Tau le teimine o mai e ngai le malo i se awala e mawhaiena tau ngā lulue, lango i mea lelei o lewa whatatitia, e le nei whai ngā malo, a wase manmi o Samoa. Mita i tau fia luas fumo ntuku tau sanga o tau tutu mai le tofi. A o ani manuia na maua i e Samoa. Le ai se mea. Whawhetai le whai ngā malo, lewa mawhaina tutongi ai tā lafu, ua inu Samoa le manuia o tupe, whaasafua atu le milionga, lela to ai nisi o sanga Samoa i manuia o tupe i o benefiti le wa fai atu. Le teimi le nei, tutu mai lalo le sau, ai o mai ngā lulu e whaatasi, na ia maua se manuia, wa whaafia na talo sanga ia fai fe au, so se e kalesia. Wa whaafia na talo sanga. Ia na watu atua o tau e fai, ia le mena na lato te maua, na le tau ato o ono se mea i be se mea i ba se mea i mu ta loele tau o ono ora se mea o pe i le mea ka ono ali
Te wa ke si tumu. Le me fatui. Ele me tupu mena o mai e tupu pere musa e sai o le loto. Asia leva na tonu o le leadership ale mo Samoa. Been there, done that. Leva la ku feia mele. O le mele tupu termine. O fa fua loto o exclude mai mo me o fua ngan malo. Wa le to e paila to lima I fasoina ta mau ainga. Wa le to yaiso la to leo I whainga o tonu o le malo. Peo o le fualia. I o mea le oti e whiotia ma mei. Le ngā tele nā tula epa. Ma fua mai. Wa le tau lau o wha moe o la tu fuafuanga. Fuafuanga I le maua se manuia lau tele o Samoa. Wa le tau la. Lea la loto ti ngā I le taimi nei. Ia lea, whai mai le upu veanga nge. Ono sai, wha ngā mai le mapuni. Le mea foi le mo fanua na tele por kala mele o te tilo I ai le mafofonga o te malolia ele ngata o ia as a ruler nga ke rulinga le atu nga ke faia mea uma I lona malosi o lana whanau o ona ainga I lunga le tupe le atu te ofola I tangata la I fia me followers iai ori I fona toi Laila tu te tilo umatua. E pa wale e matamalola o ia o lan whanau o lan ainga. Lea o tam whai e whaasafua I ai mea nei. Ai muli e ia tangata nei. Pe o le tupua whaingatā nana mate. E tangata ia. Nau mai lea pe tam whai puni rito ina tamalola. Ele mafau la ku sila ku me ele la umar career ole siri ole se ori uma I career ole si vanga ile ko ku me lespano moni altal fono toe e uma I o ala ni la ku me fai mo samu o angi me fai ni kan ka mo samu Na tau whaleanga me sa whai. yeah Pero whanau pese te lo teimi o ta whatata noanga tula epa. Ia sa whai e vaenga le mo Samoa. O le fu e whawhewhete a la tautanga. ma ila ma fano sa o talan le o mai ni feita le femur fa vale o tupe feita femur tele tupe fa vale il fu ale na fai ai le ta tauna fia le o aru sa tupe tanata ina do le aro duanu no miasu e tupe o le lo apo o ai le kanga la I langa mo ia mo fanu e tupe e me vesi tupe o le tsunami puti o tupe o me umai so le o fe ari ka ko le ka ko forensic ni to ale fo Ia, tātou se teimi o le tam whai ato e sef so ta inga ina ia maua se tala o tātou forensic. Tele ni mea, o le forensic, ia o le mea le sa lau manu ia mai ai, ia le Bunnings Warehouse, e tele ni mea tula epa, te tātou titilo. A tono atu vai aso fau ia wa yeseka update tūlanga le nā. O le tūlanga fai le ai le I whaamaunga ia leak out mai anga I le bank. Mantua le bar banks nga. A le lana I whaamanino. Io e sao. O le National Bank of South. Ia o nalo o iaia. O lo iaia ia shares and nisi fu I la toa whaipule. O tūlanga na iai. Ese le taula malama. Ese le taula malama le anga. Ai se iwa ai whatangata I te tono na I loto I whali. O le ana le bank le ani mafun. O a whaila e wha banks. O le upu le mai o commercial banks e wha. O ana a nenga kasi kusi le ngam. O commercial banks le ia o le ANZ Bank. Wa matua le Bank of Western Samoa, wa le to e Bank of ANZ. O le Samoa Commercial Bank ala Wahaliki. O le Pacific something bank. Le used to be the Westpac. Wa le to Westpac. Ia ma le National, Samoa National Bank. Samoa National Bank la ele connection ala wofo I. Really? O I the bank National Bank le fa peleta o ai e on pe semi Yeah. le au merit. O le sa Na.
Really? A whaila wha, a lenga tasi tusi lenga lika, me whea la le wha le lika me tusi ne. A whalar me tonu la le nā le la tātou I loa nei se taimi. Au te langona ele te umi se taimi e tātou maua se whamaunianga po wheo le bank, which of the 4 banks? Well, a bank te tele nā le tutono sa mo taimi nei. Okay. So I'm glad o te le bank ai. I'm glad o la o bank o le Samoa Commercial Bank. Ia, o ma ua aliki. Au tiri lopo ke o pea ola I That's the aliki. That's the aliki Samoa Commercial Bank. Okay. O le la bank le nā. O nā ma ua bank ngai. Ia. Wai tila e po te whiwhi whainoa. Ia lela wai ta mai whamai nā o ola I lau account. Ia wa sa nā le ofo I lau account. Aina ma wasa o whamanuianga ia lala wa avi te tono le bank. E a pea wakusaka kusi apply vai rua e lau whamanuia. Se uma uili atu tātala noa. Anyway, e ser whanoa noa le loto tula e pa na komenti ai. Whanoa noa le loto. Wa a mai foi au fake pages. Le fake pages. Whawhawhonga mai o ele ana e la la foa. Tala le manuia le mawhawhau le mingau. A ngani le whale tua o le fionga I atua olo fuen. O le stene o le fono I te tuila ma. La koi tala le anga whai mai. Le mea ngai la tulou. La lafo le mawhawhau I le whantua. Pape o le mea konganga le fia tangata wa alwai na te ia le ta alolo. Awa le ai sau sene, le ai sau tupe, le ai niau te unga, e te le mawhaia te unga o whaia le wharetua. Whaama ma puni. Wai le tau le mawhawhau. La tau la lafo tala I tangata mātutua. Ia oi lo sumu te sawa I te la lau mai tala anga I le wharetua. Ia. Kau ke o ku nga mau mange ianga mo fanu. Ioi. Se le yalo kau ki maonga. Awa whalong o white mativa. Ia malolo. Malolo. Mese me la awe fue e te lau le stangata. Sole, ai. Te ia tatu o ia whapea. Ia le loari o kua oro di on milion ia mea ria ngali. Le binga ngale tala. Whapea mai nisi, tu le lei alo le tamali'i. Ai mai se fo. Lau titilo whapea hoi. Mea mai le o le loto leanga I nā leanga. O le loto I le I nā te tele. O le jealousy, it's a curse. E umale nei o langa te malai e yailo ele o le loto. Ele na mafuana ele le loto tangata. O na te le mawhaia mea lo whai ele tangata. It's a sickness. It's an illness. It's a curse. A whai te le mawhaia. Ia, sa olo sa unua ngā te maya ale whaanga mai mapuni. Okay, ua whai si devo kere koe kano ia ale. Fia kano fo ia ale. Le sa ia ale nana o mai tata. Ua le lavasi whai kule si minskaso le on saiso. Ua sa o stoina, you know, o vai le mawhawhau. Whaanga mai mapuni. Ia o leo te vai atu le whaoto I la ngā le mata upu I le vāo a whenga ma le awaa. Le whaoto I la ngā le mata upu le la wawata wana we a whenga ina ia whaatula I se a inga se fulwalu. Le lai whapena mai se talo sanga a inga I se fulwalu. E tu sa ai ma le whai unga na abato le sui plestene o whanuma swapa. Ia le lai whapeo te tōlo le mata upu I le masina nei, ia na mai ele se lato whai unga. Ia talo sia ia mawhaina soala upuleina I se awala. Awane ia awane I toi tupu mele sa tupu, tele o mea to tō whanua o a inga o whaaleanga ina, o nisi o ila tau o wha o lima no des, ai ia mawhai o na soala upule I se awala, e mwhai aina mawal file mu. Mana ia, o na mta upu e tasi lea mo whanua mana, ia ta whaso iai. O lea na me se sifu I tata whaasala lau.
o le mata opu ua tupu le tele ma tele tupe le tumalo to ia pa elections. Ona o le tau mawhai o tairi seu e kolosi le foloa lea. Ia se whani me seu whingaro i. Tula epa, e le I nofo whai fua e tai e li seu le mata upu le nei. Mana tua fo mai le amatanga la ma. Ina ua manino fuafuanga le whainga malo. Mo e tai fono. Manino fuafuanga. A e fia tai fono ona e apalai lea. O lea la, le mena tupu, whaasae tula epa nisi o lana vaenga ona apalai. E sa liu le toa wha ia I lātou nei toa fia. Wha lima. Toa lima a. Sa liu lātou toa wha matitilo. Ai, o le ale fe awa tula epa na te whaasae nai. O le manuia sa lilo. O le manuia le e whaasafua I le tumalo. And yet o lana wha me tufa fui la tupe pe ana maru a. Io e. O lea lana titilo liu tō wha nei ta mali e toa lima. O whea le mesili. O le usitai atu la epa. Po le usitai I le mea mana o ele tumalo. Ia tanga I tula epa. E le tau wha nai te wha fonga ia oe a mesele malo o Samoa. E le I palo taina e tula epa whai pule nei te tono le. O le palmene. Na palota e I tumalo. So therefore, it's there. That's there. O le lato priority lea. E whaamua le tumalo. Lela tai li seu na savalia. Na savalia uma ia o ngā nuolo na tumalo. Le mena o mai. Le liu le toa tele e alu e lango le whainga malo. A le mena o iai. Na apalai la vata li seu I le tūlanga te teifono. Ina ua maua tūlanga te teifono. Le ale sila asanga na whai e tula epa. To e talo le fono. Le ale upu. To e o to e wha foi taitai te teifono. Awane la to talia. Ia. Le mena iai. E le whai e tula epa le tono e tu malone. Wa le eise tupe sau tula epa e whai uma me mana o mia I tu malone. Ai mai se. O tu malone tau langa. E to a tele. Te tele ia o ngā nuu. Le lana whai e lo le whai unga whai le mea o mana o le tu malo e alu lai la lango le whai ngā malo. Le na mafua I le whai ngā palota. E wa mafua fo le vevese le whai ngā palota le nei. Ona e mafua mai o suita I tasi. I le pi o pipo o awala e whai ele whato sina ina ia whina o nai le tofi. Ia. E tau alanga e tingana malama tangata so le atong whai atoso ne ina ia a. Na si o le ilunga wheme o walu tupe le pai election. A le a batu le tangata le mea e nate le langongoina. Ona e le e se le manato le latu taitai. E nieto le latu taitai foi. E ana le tulafono lea. Le ana o koe kau ia I tulafono lea. Ona, e tasi na tulafono tauna vese. Talo sia le unga o le foi whamsinonga le by election le luma whamsinonga talo sia ia vavena uma mamoa mai se tali. Ai talo sia foi ia vavena mai se tali o le mata upo whaleali li tasi. Wa umi tele na tosu. Wa uma case, wa uma. Le mais fai unga, Io le mais fai unga. Oh, sorry. Ia, tātou tālia le vai asofou pēa. Ia, asofou tālo sia. Tūlanga na iai. Ia, manatu mawhanua se wanga isi sim tāpuna, ia, tā munmuri, tā mai. Wa mai ia, ola tā upu mulimuli. Ia, tātou tā upu masani, o le tātou Asia. Lea, o le tātou Renew 28 lea, mo mea mangeso leanga o le tino, le pa o tino. A le tātou Redox Code, whapitoa lava mo I lātou e maua le ngungu, mo I lātou e arthritis, le whapitoa I ele tātou le Redox Code. Ia, ma le tātou vai masani lava le nei o le tātou Asia. Ia, lea, pēna whafonga mai le malo le atinu,
e tolu se lau tālā ma le ono i le whāwhangu o le pusa atoa, i le whātaua te tasia, pusa atoa. O le tātou Redox Gold, se lau luas fu ma le lua, le tātou Renew 28 e se lau ma le ono. Ia, tula epa, o mātua, nei. Ma whanua, i se tala mā neia o na nili taia. Pai si pisi o ma ulungo la wala. Tau ni whanua i nei koko Samoa mai Samoa. Oh, yes. O ka se galu koko nei. A yela la utala mali, origina, fasi umi tatu Asia. Finally, I met her in person. Ana nei, ioe, ese malo si utina. Ma o tu le fale lo matua. She bought that place in 1980. Ooh. Ioe, ma losi le lo matua, ioe, whataua na koko i lusfu. Oka. Ioe, o le lo matua sapoti e tatu whenga malo. Anything. Le asu se mea ai ma losi tele lo matua le Asia. Le ma losi lo matua. Ma nei alon na maota, ma nei alon fale. Ma plai vatu koko i lusefu. Wa lofta umana avila na Asia. Ai fai melo matua vai. Au e teita. Le te mana o te tango e whaatauni koko lang. Te whalongo atu e se futa la tau koko no winga le sa tupe o mawai. Ioe. Au lau service in metaua. You don't have to do that. Te no, na la fo me long tour se la tala. Ioe. La fo me long tour se la tala o fa te se. Fa fita telea Maria Paulo a e fa fonga mai te mi ele misi le lo matua tatu po kalame. Fa mania le atua msang fa popo matua lo matua e se malo si te lo te vai vai. Yeah. Good ioe o lo o ma losi ta i lua pusa lo matua le Asia. Masina uma. So whanongono uma mai e o fo ia autou ia na tele koko na lule so. Io e whaftai te le lava i paanga tatu por kalame, tatu le tio ia o se teimio le vai aso fo ia o le a lele tau ma au i Samoa. Whafonga mai fo ia i latu e ana ia whamoe ia o le nā. Whaftai te le paanga le tatu por kalame, paanga le tio, paanga le Asia, ia molo tūlangango mai, ia inai tangata whaifatu anga o si o tātou o tunuu, ia o loo manatu mai i se fsosoni atu ia i tātou. Nei, peona o whai atu mawhanua ma tātou, not even a penny e lesa o tupe mawai. But I love to serve. Ia whai mo nei o tātou tangata i Samoa. Ia whaftai te le tina matua. Ia i le lafo mai o le se lautala e whatau e ni maa ua koko i koko ia. Malo. Mawhanua. Ia ai matuia e te whamai a mai ale tā. Se manu foi wa e o mai lau whasalaunga tula e pa o mana tuai. E patu le whaftai mal whamalo inisio i lato o lea watu o mai te tono la account i a tau fōai. I a tau fōai i le whamoe le fionga i a tai ali i seu. That's I le nice. mai whaftai malo le lango, malo le moni o le alofa i se tātou whainga malo. Tula e pa o nei le tae o na o matamata atu ai le whainga lotu o le maliwa si whaletua lea sa maliwa i Samoa i o Las Vegas i o tā se ia anafi a lefta o matamata nei le tae au ia matamata tu ai fo i le fionga i ato le foa vui malfatua ia Naomi ia le la matamata tu ai la sa whaimele la moli mau ia tula epa i lau whaifunga anga Samoa le nā o nawa avatu ni whaasoa ni taltanoa i loilonga wa fu senga ngana o sala i tātou te whale le tua le soe ma ngalo mai ni o tātou whale tonu ia le tūlanga na i tula epa whaftai ia avatu foi na o sia o te talo ia mo le tuangane i atu loma tātou toi whilongo nai soifua ma ia manuia alofa tia soli. Te tele
ia loto te tele o le tatalo ale tatou ko maanga tau te maloloa i talo mantuaina i o tatou ainga ia i teimi whapenei talo mo tuiloma ia alofa te latu maurua Yeah, lele. Yeah. Bala awatu. ia te fua ia o tuiloma o le tuangane matu o mo fanua io o tuiloma o sion tuangane matua e nofo mau i Australia ia o se tangata fo i e lango malosi tatu whainga malo ia o tūlanga lei tūlanga i le soifua maloloina mana tuane le tatalo io tatu uma ia sili o tuiloma o kona siona tuangane le na ia e manatu sa moa io peia ona ele lei o tō natu te tā o tō mai tō muenga mau tō ia o tō sofa mau tō io na e tu ia e whapena fu i o tawhia malolo ta ita ia io leo waluatu mua whanua ia au manatu wa lava foi e vai tatu koko Samoa io tu se lua pusa na alua nei umane tam fai ia le vai asolea ua fo i le tatu tupe Samoa ia na io ele ia si whalangulangu matua ia te uto le atu nuu io tu se pele tele inu koko wa ai le lo matua le no fatua nei no no ina le ia le io au te lo fatau lo matua e tu fa io na ainga o lo le na tilo e mala wa ai 20 was full tu ti aru ato le pusa io alla no fai atu ele peno fetu ele sa o tele o tu o ese tala por esse mea se fulu tala flat rate ela mai ela tu pe pon me ia mo fa fo tu pe or service that's count io tatu o nanga o me tau na ia o mana tu lava fo le tu ne ia fiafi io lava tatu malolo taiao tatu tu filo ile son fu ile ngale le fa sor tatu matai am ta upu mfain tatu tanoi io tatu te feo tia ile o langa le nei tatu te o io ma pona e fai e tangata io au tatu malama le tuifonga maliori tatu te o fia tatu te o fia am ia i tatu io ua ave ia fai tionga ma fa leanga i tangata am ia le fionga le li pare mia io wa o se upu ia tu le pasai lele le se ona fa leanga le te o te atu ia le te o te atu ia se fa nga ta wia le temi ma tangata matua io le se fia fa leanga to ina le awa tumu wan le uta tumu na ipu le mele ola to fa leanga aisia le to e pai lana iona lima il fa sosoina o tupe ale atu avanga umai le ta pipi pa wale o le meo le na tu ke iai io o le tau fa leanga aisia asa ili la le sa o lau tala li tule lang fo le to au o to lima le fa sosoina o tamau ai o le to iai so la to leo tele ile fai o tonu o le atu that's jealousy io o le mafuanga na le fai atu tatu po kalami tau fa maui le to tama fa maui le ita tau fa maui le loto tinga fa maui mena e se temi le lumana e to e mau se to wa fa no e to fa le to e fai le me to finga no to ia mo temi nei io no fo tangata i lona paolo ma tapo ia fai vole malo anyway tatu felo ile son fua manuia la sata yao manuia le sapati manuia le sapati le so ia matu ni America or sapati nei na se sapa io le li ile so ia Samoa New Zealand Australia matu uma le sa ia le sa ia tu o fainga luanga tofi tu la i so se fata feita ulanga e sai tangi lima mano falo ia fa mai se fa ma fanfinaina o ele tua ile to se o le faltua Samoa le tupela o fionga i tai o tatu o tunu tai fa le malo tutu tasi penga malo tutu la manua
launga tasia o tu uma tai ma le alofa Samoa. Pena foi tai o ekalisia. Ia o e fia i tono le atu tai ma le alofa i tangata. Manuia tele, le nei po tatu tu e filo ai, i le asongfua o lau tu o na masani tu le epa whaaftaili o sua, o te whaatofa, wha soi fuia, soi